Abusia anaye ukuada. Na osho bread no anonso apa homenity dunson. Okoman Kasa jumadi suni. Production nyina aye solid. Bibia de dana kwamu pepe pese de tie. Donzi ebo menchen ewa hanu mo seye. DJ Zigibi ewo control room ho. O hwese machines ni nyina bebo adwuma. Ziggy. Hey, brawe. Ziggy, ewe yo ade ase, bibia ba je come. If I see you with some Kwame edita ya chire bibia ya boko. Edra mi hu Kwame na ewo Akuapem school. Ani crew ni nyina bo adwuma wadre. Akuapem nkoso. Okoman puntu. Okodi ebresia ma otu anisam mojabum. Ashishe bibia tonkrata so kama. Se ye fambo adwuma. Adope ubeti de boy nka. Ubeti Franco de edu asare enka. Ye nyina ye beba ha na di bibia tutuna kwemu. I wish I am watching. The ubonkrata no ebeba so. Na ye wieni nyina achie na afei Okoman tankers sa woni misa na ewukuada. Anti Okoman tankers so ebeba so. Ye be kosin ho. Ye beba ompesua so ho. Da bia ye ntumi amanso onim bibia na wafre na waka. Na ye hu dia ekoso no obia ate. Manye wadwen se wo kasa wo station ha na say studio ha no mo say ya na che say eno anu no. Empenifu a monitor station no so na doso yi papa. Abam penifu aposifu Omo eka bia ba mu nyina nananu matrankonwa nyina monitor station no. Enti se unya ka bibi to station ha so a obia eti na obia tu hu anamo. Enti se bibi kwaso a na ma okwan se ka me pacho biwa no na kan ye. Na mo kan se de tie. Don't exaggerate. Men kan bibia enim dabi eno de wo ye ne sakura emra etumi eso mu. Sasam na nya no kra na kan eton from mu a emra etumi so mu. Enti se ebre no so na ye bie kwan ema o se Okoman tankers niama enkoyie ewo mpeso aso wo mpatam ho no mo no fatudwa mesere obomoden na ka ho asem wae. Anope mayetu ye hofo ewo asemfua bi atworosam no eka ye ewo mransem ndunumu Osifo akoma nyina do awurade wonyankopon. Fa wadwene nyina woni padua wade nyina do awurade wonyankopon. Fa som no bra wonsema no ye bibibi araso nipa. Na afei no do wonyonkon sa wo ho. Do wonyonkon sa wo ho. Enti onua se wodo awurade wonyankopon de wakoma wadwene wonipadua nyina do awurade wonyankopon a. Sede awudi awurade wonyankopon ni na odi obuo ni nidie ema no no. Sara also ana. Unya yesa wia wonua ote wonchen te se ne adonzi timi nchen. Good morning. Ose do no te se wo ho.
Said I would do honor dot when yon kono to say wo Everybody. said ya a comedy wa person who did no say who did ya adwene unua ho Gotta give up. said ya will become one somewhere a ya wo ya no so kan unua ho asem ano adwene ho Let's give the world a little more love. Enti anopai me bisa o se san ena o si do wo nua efa he se wo do wo nua a kire se wo di nyame asam so wo do wo nua kire se wo di nyame asam so enti se utumi agina ho se ukosere bone fache afi nyankopon ho awrade mesre fa me bone nyina chame na te me ho fi di antene nyina ho na se utumi ye we nyina na se wonua fomo na opa cha se fa me bone chame na no de waka osiansi se na waka to adwom pampen o se me nya da asemasi dia wa ya me mfa ncha ne da na wasan soe kura kan ho me dosoro me do me ka bibia se asemasi mfa ncha ne da but wo sorry a kwasi ada wo be kwa sorry Mimi da obekọ asore edafia da obekọ mosque wako sire bone fache afre onyankopon ho se onyankopon fa obone enchew nanso wonnua ne de waye wadwen se wonfa nche ne da se soro bu egum abegu asase so kura wonfa nche no anza se uyi obi a wote sa ja ya asore no kọ na tenafie cause sabe emfaso bia ni so so obekọ akotena so dem meme da na kwasi ada ana se fiada akọhye mox na wo se o ko frɛ nyankopɔn na wakoya la kubalu Allahu akbar la ilaha illallah ashhadu alla muhammadur rasulullah na wakoye we nyina wie na unua ye obone na so mfa nche na masatena fie because nyankopon asam no wandi so o se do nyonko se wo ho we ni asadia edikan enti se wantimi ando unua na otumi hwe unua nim na ko wia no otumi hwe unua nim na oboni dua otumi hwe unua nim na woye bibi tia no a obi ye tia webe ya wo ya enwo nim faso se obekọ asore dem se ukosum nyame forget it na tena fie enka no kura ho won faso obe home sinse obe nante akọ asore dem asa wo mre asa ko asa ko ye offering asa ko tua tithe aka ho na enu achi no oni ni pankasa oni ni pa yaka masa peba bi tina ade ase na adwene wo ho enti mesrew eniama bi wo ho a twe ho frim bible kra se woni obi enkasa ana obi oni obi ayaka o kwa sori akobo mpaye a jai na kofie na oni ni pa konko kambom ansa na wakọ asori dem ensa ni akọ akoye na ye kwa it's true enti anopai ni aye nyina ye mfantu ye hofo say let's love each other. Love your neighbor as you love yourself. Assalamu alaikum. Abusia mediani na no Odei Papabi abrantia upo medina uboni ya na nyankopon de afe ba ko aka unfie ho. We automatic no radar. So whenever you see me, abribia obehu mi bia bodinu na boni ye na Odei Papabi. Na men kan chro se awrade e de afe ba ko aka unfie ho. Wo nyamre da. 1,000 years no puncher. Enti yago good morning.
Yes, you want to pay a cost. Could I go on Tiasia crack. As on Tiasia crack. Hey, Yago. I need to know Rami Chaman or pay. Me did this some who ya be okay. Na Amanfo enra moko Akuapem school Akuapem esuma mona moko di juma edima Akuapem ene Okoman panyin nyina no yedamase na no pay nana kwasi Akuffo atosumi ensan damase Gotta give up, gotta get the world, let him on low. Get up, let's get the world, let him on low. Na emofra moko secondary school ane say ya kotua mo school fees ana se mo awofo apro mo ho nyina edemo akọ school se mo nkoko sua de na etuturasem ana aka mo se mo hyehye ntokwa eko eprepra mo nua no eya de bia se mo anhwe na mo anyaye a ebetimi asi wo suku kwa ho kwan na ebetimi asi wo kwan ewo niama bebre ho enne de wo ya abofra enti wondwene kwa kire enhu na mo ebedu ba bia ba panin no ye per records a ye start every secondary school na ya hwe dwumadi ana wodi wo school modern boy na wo bo sene ana woti wo school ye komu atwa mu ni nyina mu ansana ye be ma ebia confirmation letter bia ye de ama ansana ebia ye be mo adwuma bia ye de ama ye hu se wo ye stop on a anche se wo ye obi a wo moa ewo niama bi mu I say the position bi sha won sa wontumi nsomu wontumi nkitamu enti no ye mfa mawo eno no obeka se ye fie bonsam ye fie bayie ana wo bi na aye osa dabi aye supan a wo sha ase afi nkwala bremu no eno na edi wakodu o enti nkwala mo ye stubborn wo school na mo ye tutura sam apremu nuanom no be very careful because Dionipa guo no eno anu otwa Nuclear morning, and I sing you a song. Got a good morning, Rasta sacred road. Got a good morning. No so apemu pepepe Okoman Kasa jumadi sunie Adafu mamenye nkrato kakra na membra na yendi enkomo so ho ese yeton ade kakra enti mamenton ade kakra na membra na fe yendi nkomo ehu behia ade ton de ehu hia ni ameton ama wo nso meton ade papa na ama wo enti mesrew aya bomaden na hwe na de a wodie wo mu no na kona kotobi Red Rum Liquor Ventures. Red Rum Liquor Ventures. Omu wabu asa market wa ameni house. Alcoholic beverages ben na ope awonsa etimi enka. Ahudu asoto mfante fose asoto nyina. Okoha onsa beka bi. Ensuo ahudu nyina wonsa beka bi. Soft drink anasa anonie de nyina okwa wonsa beka bi. Ice cube ahudu nyina wonsa beka bi. Ay anono de ni nyina eho ene ewo.
Engineer Edding on Sabakan, the Admiral on Sabakan in Sio. Nina on Sabakan be ewo Abuasa market. Many house one more. Engineer, person we biara, say a party, say engagement, whatever. Ye now ya obey yes and yama way in Abim Pacho from I was 0545 002285 and answer 0545 002286. The Opebia, Omo de Bemao, Nafe, Omo de Akuja, Opesom Koja, Fakoja, Cra, Omo de Bequacoja, Nabi Bia, come on. Para para pa para pa. Party with BBs. Party with BBs. Mami fan kratwe mo say party with BBs say bra na plastic spoons I would draw and then a forks I would draw design poly bags I would draw one say sometimes say ye bi ba na party bi ba na kwa out say they are here to take away na shame ama wono come on design stylish bi o sha f ni nyina omoto party with BBs insano eho I na wotono enti se wo ye bi na se wo parties bi ni ade a eho na se wo kona akotono tissues ahodo T-rolls ahodo multi-purpose towels ahodo microwave bowls ahodo just a bibiara ye de ye bibia e fa plastics on ni ade de unya yi afa ho unya party afa ho bibia ebogwa na atwini papa na obeye aduane ana se obe serve e wase de ho na esese ho ko padapam Jimmy Pacho Bomodia na fre womo e was 0544 836 480. Thank you. Omo manfe omo ne everflow na edi ahwane mu enti manfe hono a so ade ase enti fra omo na mu ni nkomo na mu kan ya manyina nsisi ani 0505 827463 There is a teacher ba one wunua Salina teacher ba no pay me mamwachi me pacho se opese uko school na uko sua de na ubeye pabene a bara badum Bomodiana Jija Luma Vista IPS Chira Kwan Omo Manfin Police Station in Chenwa Omo since sia no watchro wasi no one pass wakotro one pass mienu miensa na say whatever Bomodiana show mo Chira Kwan Omo ye free classes wasi classes and free of charge e dey am Aye free And our friends so when you school so abomodi ana for hombe ma school because a school. Amo betimi a kire wade apase kama. Bibi to say business, general science, general arts, home economics, visual arts, technical, ahodo vocational, ahodo nyina mo yes courses no bi e wo ho no mo. Enti show mo chira kwan na bra be peke o form pe na wawie bibia obetumi afra wo mo e was 0240206368 and also 0246
246-875. Na unya pase Loma Vista IPS na uwie SS no na bibia wie dia na chese wodamu ubetumi akopam University College honomo na chese wa qualify Palm University College. Jai. Courses ben ena omo Omoye BSc Business Information Technology, Omoye Business Administration, Computer Science, Business Information Technology, ana afei Information Technology Management. Omoye ni nyina bi ewo ho. Na ne me de na emani sokra ne se omoni Oklahoma USA university no na edi hwibomu omudi hwibomu ana fei opa Ghana hanso a University of Cape Coast anye school kitwa school pompa omono na hwibomu ti utumi wie school ewo your friends Palm University College I said ya wako school on mo a opese ukoye ene friends say ukoto aso na wo ye wo courses bia na masters na say year ubetumi akoye wo ho no mo chese ukoya easy kra no magiw na ubo adwuma so ade ase enti ko manya japanya ewo Shahil eno ho no mo na chese wawie ubetumi awozape wo mo ana se wafre wo mo ewo 0242 850 220 na bibia ehye atasa Enyina esiedu okọ ababio enyankamo medan mena wanchi enyina akoi odi anim osumenjao enyankamo mena wanchi medan Anopei wasore wo hododo wo ayo mremre bisa ase wo ho nhadamfa o unsa se malaria bi ni ade bi nkoyie eniama ya basa otun se waya se wiwo ukoko bi hadwin oye be ma on se ene wantimi anti mema nyina ni mahomachi ana sanra na anwumre no wantimi anti mema nyina nim akogina mema nyina nim akoko de ati mema nim awakototo apapa so akwaye no nwuran bisa na wasore o be ma kafra ade ase pajo kafra wagu ye nim asimo but metimi aboa we na no pay Kemosi heba mesha sa men kajiro says wo eniama amabubo so nyina de a wonni problem because omade enhaban mandu bnane ade akeka frafra ahisha no kama ama enei ogina wona so ama se wonnom sa duro bia wa obonza yes what yapo wo de bubobi Amanfo amana kamo ye jina kwanti fe Obi samsa obenya bi wa he anya den kra major pharmacy Akropong obenya bi midlock pharmacy brew ana enfa pharmacies ahodo herbal shops ahodo ewo Ghana ha nyinada afana ba bia akotema community 1 community 2 ni nyina ebi wo o kanshi ebi wo so pesa otuno dodo pesa otoba akono mu akoba bia meka nyina wonsa beka bi Ana se frewomo ewo 0592458082 Ana se 0241548244
Abrantie or Wahimfa or Tiasiana, so what to Kayana, Waira. Mumaya United called David Johnson, latter quantum ponoso. Akuapem here the same American. David Johnson, latter quantum ponoso. And then ye call East Hills Hotel. I know quite hotel say why ni can award there. A washishum, a dine on the way up a single, upper standard, and up a luxury. But there are luxury in Amipo. So when ya to set the amichire, when ya to set the amichire, now say weekend be oko relax, and now call you 1 week be now the fever be a war now changing environment, no. Oh, now cover before fro now. What do nature issues are what a wow. Hey, oko ha cheze. Ure mo free Wi-Fi na chese udam unti ubetimi browser aye ne opesa oye bia enu achi no ubenya ba bia park o car kama security wo mbehwe so ye kama e de ama wo na afei so no dino said ya wo open wa chusu no akwadam na de ni kan se e bia wo se ne amichiri na fe wa bre ope drink bi ope aduan bi adi na wasa regain Wenejia. The answer I don't sabe fa no prna yina be ringe bell no be ringe a ringe pepe eduani ni no wedidi no abobi bi aguso opese obobi bi ansa na wedidi eno so ho obetimi abobi bi ansa na wedidi udidi wie so obetimi abobi bi aguso na ade na fedo wa relax no ada onyane adwuma bi wo ho wasan ato aso Issues Hotel, what David Johnson, latte quantum pono so. Me pacha fra woman na buku kra dada ansana when one more share 0535015553 and as a 0503598665. Enyina obrewado akono de chame panyina nyankamo anchi woni homeboy me special and qualified baba ono no yimi ame hu se masenipa baba fo no bi wa mu yi wa se chobi wa ojina hwe na hwe wani wa se me ame ho nyefe ba to mi nya baba bi ti se homeboy oyi uti wa ojina wa se yes we nipa agozi adokro anji yo honamde akuya si ya unkunso ya de kasada samdada nkomoda adumdada chiamansane so me pacho abmayam au contract bi a opese ukokoye ukosi KVIP anase ukosi school ana koye ka kwan ni ade ope blocks papa eti apo na otibi ede aya santu break factory won na won factory no etimi twa blocks a edin 5 inches or hollow and solid or 6 inches hollow and solid and a standard high. Omo blocks in nyina 9 inches. 5 inches are 9 inches height. Omo was cement ahodo nyina wo wetumi atobi de akoye ne opese de ye biara. Arasa. Uwie so omo sande akoja free. Omo we Akropong hostel junction hon ma mi twam se mi so wa parking bebre enra mi twam se ni nyina akọ anopa mi ba mi se wasoma twa foforo agum kra kama so ye fe you know take anti me pacho frɛ no e wo 0244622164 so ye fe you know take media mi no bo e wo dia ka tire no e fi se wo yina
abom pusa ma me da kura me tumi na mpanimfo aka mo se kom ye ya hwese ja me na kom de ne ma ye to wanya dwetre na dia we chinchinga na we ya ya di piaka asam no krese yanto sabianto wanya bia ma na ho sa nwia wase wanya ma do protect gare na bidie ye de ne be yi kokko tachi tabia ba mo de ne koyi na sutire shane sa na di obi ase koyi aduane ni wa amofra trafia busia koyi na na ti ama obayi de mo adwa mo ba mi adi nko odi sika botọ ni every dwamfu de boy mo de ase nya babu e botọ mto ti ya babu ase wi anom kwa fofi ye sukura wanti oh enti ye sukura wanti okay and then chawo na Okoman Radio. I can tell you, drink that way, water. Yeah, drink that way. I'm come on your pain, yeah, blood and boy, yeah. I feel the Akuffo. I can tell you, drink that way, water, yeah, drink that way. I'm come on your pain, yeah, blood and boy, yeah. Okay, Abusia. So yeah, pain. Me pacho wanya ye bi apesa wo ye bana ana. Ana mo ye company bi mo pesa mo ye bana. Mo pesa mo ye letterheads. Pesa mo ye brochure. Ana labi design, 3D design. Stickers, banners. Flyers ahoro. Anasa mo ye kuo mo pesa mo ye t-shirt bi na mo akasa mo design bibi mo kuo no din na ade egumu wo pen caps ne ade o pesa wo de printing bibi bobo ho ne ade wo be engagement wo pesa wo de wukru no ne o yire no wo ho bibia mo de pictures no toto ho kama na mo de serve mo ye commercial printing, digital embroidering. Just a bibiara efa printing ne ade ho de wondeka masa wondeka multi printing bibiara omo bia multi print for na ye ni nyinara na nokware de oka eye me mayade wo ho makoyade o the boy akoyade wo ya ye wadwuma mu a ehwa na ye nyina ye yade because empade fun on see ye bibia ma ye customers I say ye nea fine na ye good nti aya ye to ye boss ye ni ye nti papa we no in fact said ya na adwuma na esitie no ano ohye oye ni ye nso kama oye adwuma ema wo na wo somu a otumi se wa ye adwuma se ba ne t-shirt na se wankasa wo de t-shirt ba dia fine ba ono akoto t-shirt na ode ye ma wa obehu se bibia aye kama Ticho de no gbagboraja abom pusa ma me da kura me tumi na mpanimfo aka mo se kom ye ya hwese ja me na kom de ne ma ye to wanya dwetre na dia we chinchinga na we ya ya di pia anti me pacho community prints for asuye ya wase wanya madodo afro te gare na bidie ye de ne be yi kwa awo Akropong old police station in Chempe. Sa old police station kwan no ugina wa pe bon say print no na wo ho no. Abrantia no so ne ho dwo no kre. Onyo bi o ye basa nso. Ono de metimi akamfo na ma o say the guy is good. Bibi biara mo besa mo ye party whatever nko ho na nko print it. Na bon say yes, yankamfo nipa bone amfa ma he's wonderful. Enti fane number no na friend 0241 385986 and as 0558 225341. Abusancha yebeko de obonkra tanim na yahwe ensoma hodo a efrimu aba enanopai aka meeting kron na no wotwe abo ewo Okoman efidua kasie yi mu nana entoto ihene
Nana Premsiakon Abetia Kwapon. Premsiakon Abetia Kwapon. Anopay mema watching. Majidi say one penny for you na Mampel. Ntigede. Okoman Radio, 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio 97. The boy is here. Yes, sir. Hello. 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 How are you? I'm doing fine. Wonderful. I Yeah. can see. Yeah. See, I'm here, Rasta. So, Yeah. and Rauba me share sa nanka And see, I'm here, Rasta. Yeah. Ba fatal. Say me nyewe. One say Rasta no. And you be an fata no. Ene na Yesu amfata no. Na Yesu no a Rasta. Na Nazarite. Na wo Nazarite ni bia. Ode eyiwan kaneti. Yesu okwo baba, oba wiase okwo baba. What is it we need? Minim ne baba mu. Yeah. Yeah, every Nazarite Rastafarians near Nazarite. Yeah. Omo ni ade ase. Yemfo you want come ti. Oh, okay. Yeah. Inti no a jazz Rastafari. Yeah, who say the only the obibini nkon etimi bonity dread. Obroni bi enu obroni o Rasta mind. Omo tin na etro. Yen de no pe na ultimate twist. Aha. I didn't say human hair nene opongo hunwi yeah etro untimi interest but yen di utimi bo na aboju se kro untimi bo yeah anti Rasta da bia me kan se mi say Rasta nya de bone because Samson na ni tinyo iguniti so no a dread John the Baptist no a dread man Samson no a dread. Yeah, and another Bible no emubi no see for that Roma. See for that Child Evangelism Fellowship for that Roma. Yeah. You need to make a Bible quotation be uncount because you represent him the wordless book. Bible quotation be uncount, no quotation. Yeah. But all cancer is so. Another a bit is you better for heaven in Abba. Yeah. And you know and your honor no and a private chat for you na yama yina ho akwaba mi say ho ye say me odwumadu bi a medi na ebesi ne and then we see I think say fi Amanfo betem nka heavily pa ye be cha de ne ade wo drive ne so ne ade the sponsorship abeto so say ntumi ntra sa aha the sponsorship ne ba na wurawuram na ade nyina tumi akoye kam enye nyame nkwam kwagwaji aba bedi nda bi nya no bi na menka we dey be kan entire house. Okay. Yeah, we be entire house. Sanity. Let me be to me. Akon kanti. Amanfo frɛ me. See te on kakakra na wan so David. Why ya? Adwuma ya ha yeni marketers wa. Ya na ye marketing. Ya yeni marketers wa. Yeah. Ane marketing. Say penia oni abofra wo fie no konkomba wana bo wa de aha ntino Akro City Entertainment yeah meba na meba no pa na o ka secondary school for sembi na o ka sembi se omo nhwe yi na dachi asem good
Ura Nanado DC for Cre I know corporate parliamentary candidate. Na you are sorry. I sorry wo Adukro Methodist. Na mu di jumadi bi share nsa nipa 4. Enu mu ana crash ninya. Obi a team yi pa. Enu mu ana crash ninya akwanya call university. Into call university no. Na adwuma ne ye no. Ono ye chairman na I say emu aye anwa go kakra. Okay. Nti yenu anu mewo school no ade no mo ba fie no. Na mo say yentumi nya adwuma nti omo be yi yen. Bo mo anka nkyere ye. Tio omo anka nkyere anum koko dissolve committee no. No committee chairman so ne nanado. Currently parliamentary candidate for Okre. No school. Enti oba ye na ofre meeting na mo say ujaf. Eja committee ni aguno. They no more guno. I say mo guno say ye di sika. Na mo say David. Then na ye. No, omo real estate yen. Na mo say obi no di na adwuma no say wa yi wadi. O ha on say. Na no dey me ka ko say obi yi wadi wa adwuma mu. Na won ti ase go to any length for it to be reinstated. Enti asem no ko asore mpanyimfo anim. Na the explanation ni school for ntie me. The explanation ni wo wo school mu a wo ye to trust some na ya pam. Yes, you never be bro adwuma mu ya pam wo school days ya pam wo. What you say me say me be adwuma na wo de curriculum ba vita CV ne ba. Na school mu ya pam wo me mfa wo. Yes. Because when abrabo na shase na abrabo na shase kwa ya pam. Yeah. Me abrabo na shase ya pam. Afi school mu then the jeto be adwuma na ya pam. Nti crash le ba na say si nisika na bibia answer wo committee ni mu dia. Me course a mission wo university no. Da achi bi minim say menya adwuma pa bia na me ko interview ya ye ba hwe machi o si da achi bi mi say menya adwuma pa bia ye. Good. Ati ye ba hwe machi ye ba school mu enya me ho asem. Ye kofie enya me ho asem. Ye ba asori mu ne ye ka say ye de dwumadi bi hye mensa. Mantumi anye ye gifiri mensemu a ebe tu ejina sokra adwuma ne yemfa ne be yemfa mame because asori ye ma adwuma no wantumi anya adwuma be na betu aye bio and abranti gina ne na so ama ye reinstate ye na de ene onna wanya be ye abeye ayi enti anka obi ebetumi de saasam no anka methodist for no de be no methodist for not because minimo bia won cheda ampe na asam ko de be no say wo kai ya mo adwuma wa sori a wantumi anye enti school for no hwe yie you school mu ukodu school na ati guy names ahodo guy gangaria osokoto toyota guy bokiti aba de me fa adwuma mu ya de ben because school bi ko ja mama bi ko hwe ne ba ye do ye hwe di ni hwe asarikofila bi ye hwe asarikofila bi hwe na ye hunu ana kwa ba kuma si mu de mu hu diet be kire mu ana ko frɛ diet ba no si nebu nebu de so bi no nebu na bo nebu kadneza oboa teacher for grade nim ba din a odi ko school ni obi ani asa ko frɛ bi no obi ani na mu nebu na ma me din say good ni ti ye ampa nebu you school no any 3 years nebu kuraka na police for gina na wose wonyina anso ye DV to tumle odwase no odwana na police for no chase no no yi person no to ye na police for no yam robber pim eno ano no nebu odesa ba bia ko nebu enra Akuapem hene soma ye ama ye ko Akuapem high school no na ye ko gina mu won invite no say interco no o mayor guest of honor na otu nana toto hene premsia ko na ye nyina ye be ahemfo be num na ye koy na school for no enyama bia wo ye wo school mu ho no na enso ani in the presence of nananom omonka wuza omonso nkonwa da mu fie ada ajo be be ya ahemfo ba ko ma ebo so a ba ko tiri hu gba wode no ko hospital wo rase no na enye sumo na tare mu nyina afo nja na wo ye we na se school no esakewa aye record na dem say
me school am ko headmaster na ne ka o bo je pick up me design bi me ni headmaster da koro yes o mo pia car no akọche toilet so yes me go school na me ntan go school nti no mbe hehe bia me bo mu se me go school regularly na bia ko sports 100 meters 200 and ba ma be twa and then me na da what I say one more you school mo ye guy ke ibi ewu ebi ewu na recently we see ba ko bi mo kro ne din you school bia suro no school father o ye den o do chi be ka fam na say o okay na say you see enti yes bra school be sua de wo be hia kwabra na nika da no to school ye mpon wa film nyema mo ye okrom de ye nka bi recently me say no say na nansa ebra ira na na do sha say o ye no community engagement obi be ka asem say school ba ko wo ye soro ha omo babu nipa omo repeat guess me yes you obe ka say owura den na wo ya fa won de amaye ye ma police from petrol on the best police for da no e so mo petrol yes and a majority of these guys you know and na wo mo ye dem fi akire abba schools mu Okropong na kwapi ni atete ne basere kwanso na method kwanso in kofa bo mo no yon kutire ho da be da what I say and school for so munya gas je what I say so wo fini fa ever you kwap man Nigeria eni bebrew na kwa wo secondary school no so anka wo yes ko secondary school ko school na ko sua de na fa be bo brother chin so we gas asem na asema me kan mo aye wo so ko sua de e sua bibia da be nti ye sua yidi o se ngo ye de ko school se ngo sua de ye ko sua yidi so ala o se de ko school se on go sua yes anka se ko sua yidi there be secondary school na life begins ense nya bia na yesua o hwe wo manko secondary school na o hwe ye ko na life ni different o manko secondary school mo ka se hu keke te no wa pe bia afa ana mo timi ka se o de atwa me ko asore ba no ba be ko ni bi obi ko secondary school no onye sa anti se mo ye sa na ase mo nya ko yanko secondary school mo no mo ya ye pe o ja dia se dinana na futu no I think say sports for any day actually say be between akonkai Endra mo ho Endra na Kevin Amposide writer K Brown now na wo ho Akwami Amposide oba Debi oba Akuapem oba no panansa sawo oba na ye ko okay oba ne abrofo bi na buy project abro yo so wo hwa Akwami nya buruchira obeko hu ho o hwa Akwami nya buruchira eno de obi anya obeko na Afghanistan obeko enye me nya buruchira bia na meko me Jamaica me nko wo hu se Vietnam me nko Haiti me nko Vietnam Haiti ya ma hihye me na nsan bi ni ya de me kwa ko ye dey me say bibi man yantutu ye niam yi that's all it's simple as ABCD because bro ni o share mra ma o say what na lord front e musuo no enne de wo so be ko no ho a esewara na sa ade enkoye yanye niam ayi na say ye niam ayi na me kan say yantutu ye niam nyina ayi niam ayi a anka wo ko ye dey me say na no dey and then Rwanda is working out Burkina Abranti young boy Burkina Faso Abranti Niger fui they are working things out it ye ni ma nyina yi everybody we if you me so ko be be sepem ye ni ma nyina yi ye bibia yi kama maybe am kama see baby e do Ghana 57 50 80 60 something years no and can you secondary school say you free o Ghana ha nka den na say free nana and can say wonam kromo asabe it me fra say ayi aduane bi ay ready o ha ba sen ko fa bi banchi fa bi kofie brode fa bi kofie tomatoes ye dia begu ha no mo ko Amanfo nyina ko fa bi kofie first na abeduru yenton abeduru yenton abeduru yenton kontomire yenton mi ti bi akoye ma di o so ayati eyi boko ni bi kan why fa bi kan kube yenton e kan say mango yenton se mango da so mo fra no we mo fa ma buru eti yenyi ni ma yie no you are saying say so you are saying and say so
ya yini pa na hwe ye be say no that is it secondary school for no mo mu gu ase kwapehene ye hene ba ko a ye nsini fam soma na hemfo se mrika mutu o mumra munsuo na monnom se monnom munsuo ni fa ndi kwase asem waho anyumre mbate menka mbate on mbate me kakanka anyumre mbate me kakanka nana dano ye ka se olu asame oku ye mo na baso Mandela market dwa no wachi ato no so se ni aye ne de obesa ye market na ma ema no nti ye nya ntie se cement ni ade ekum omani ji agen mama castro num ye ma me no ma se de nansen oba retirement kakra wo home otiti no ho sisi fio no nyina ye mo wo ma se sale tie dia ye ura sami oku wia o mbe ko dwa no so bio sisi ani aba ne se yesi ye pe watchman ayi wia obe watch ho no mo etibi no ka se gota ne ade wo Mandela market nyina nana ni ma ekoso ho ni ma ekoso ho fine Mandela market ura sami ewuku parliamentary candidate for Akuapem North wasifam papa danu ye dian ntie late bi ayane ano se monko latefo wa ye mbe kawo wa odi din wa odi emre ko jamunai nenka musisi obia anko danu fre eye artisans headers afoi na wo musika metese ba ko bi anya I think 25,000 and minu ni 50,000 and I say ko ba ko so omde ndi omunni omde bo mo hobosia na se ba ko de ni say ene na dinner anopa awia timi ka say sika ko yasa ko ba ko so omde ndi omunni o omunni musika no omde bo mo hobosia fa mo ya adwuma ni wura sami akudi ma omo no sika no de mo omo ni ko ba ko say omde ni de omunni omde bo mo hobosia to wa ohia bi no na bejibi na bosome mienso se na yachi no na nsi ho aba no abetua ba ko so se oni de ya bati hey got a party everybody party do party hard ba ko se ni sika ne de ndi sha tino yenkoto nantwemra na ntomo nantwe bodua yenfa spinning machine emisi ho ya nchacha ba eti ni abalo no to ru asami okuwa eti ground no rane na akaye wo ha omo ebe no nka nche ka solar no nka nche ne se we Mandela market ye ne ya bobunde wo Mandela market ye da na ase o dey ase ema sika de ma artisans no ye da na ase ayi sika odiko bi late ayi na no ye da na ase na mu akaye nso so e wo ha akaye wo ha yegu ha ye won peso so yeah Okuma won impress you so. Yes, no. O me kai dey but ye bo hu de wuro ma. Sa. Amanfo te said o ye di. Nya ye kan sanka bibi na ye je no ye friend san ya. Ye ji sika wo. Anka we advert kakra. Na say ayi sisi fosu asi cheda. Okotua sika to radio station ba ko mi so munya advert. Anana me sisi akasa sisi se o de bi be ba ha. Onfamra. Sisi fosua amo fiura se anopa amo bisa me se me bisa amo se sisi wo ho na sisi ni wo opeso okoji ni onu nko adi amo opanyi ba kwa na oti adwuma mu ha o shenta ade te se ye ho se boga amo ba san ka mo so me ni sa o but sisi man na o ya odeba odeba no abaji ni de afrim edi kwame nana enche yeah sisi fosua ne sisi obuomu ane chedadi nkomo se advert bi mra ha koma so ye wo ha wa mra ha ayinsu Abraham su onyipa ne ba Abraham nala mra wa to ala yo original mo obasa na mani age oni beje dodo se me say okoma no etu ba bi e ka nipa 3 ye adwuma me Ziggy Donzi miensa mena no mabo de amano e ka me Ziggy na Donzi ye adwuma na say Ziggy aya de ma me ahihye me ka Ziggy no o ye so be ko no ya ba ye se o mo ma na ba Ziggy de okwa be ha adwen
pa Ziggy beko de ka donzi ko dabi won benu no wo kwa be ha me eti me bompa say CEO tie me na say manager tie na say me kan say CEO tie me na say okori etia Okori etia papa asare beten ntem Gideon tia papa asare beten ntem nipa mienu enti no say anya hwe kora no say nipa mienu one year backdoor adwuma bi ma won na won stay Matthew September bibia be fine one year backdoor adwuma bi ma won na won stay won Ziggy ni donzi one year backdoor adwuma bi omo ware ma donzi na Ziggy yema na self contain na yema no security asa na fa na yeremra no na omo ma donzi o say yenware ma no single room cry David chamber hall okay yema ni chamber hall na ometra aye kura no na yidi girl ni de wanya bi na case code be no ho ade girl ni de enti omo tumi ya sa adwuma na ma wo mo enti okore eti papa Gideon o na ho mfa no enti em say obeti bibia be fine eti Ziggy ene donzi za nipa mienu say the basic anya yi kura no a the basic life wire of Okoman radio we almost established a radio station now the basic life wire of Okoman radio these two gentlemen bako ya apostolic ni na bako ya Methodist ni apostolic ni no me said engineer ni but Methodist ni dia me gini di sai you kura no me na wa sorry mu asi ba for the evangelist odefo ade 21 days fasting now that's what ya kura camera say utwa ayiriyo eti sa tu ne de omontie na omoye bibia nana 2 police ni bi akọ ton ade bi ama yenu abako na esi omo tese o no store ni mu no na eye adwuma afi akran de ne ko store mu akotese enya adwuma so kwa ko yusu enya adwuma ade ne so police ni nchen yesire police ni no onfa we enkoma no ye bese be ka asem no enya enyi kwa machine kwa na se be ya jinana kakra ye kochi ye no ya ba no anti ya pepa no na yo me da se abusu ma ye nko pepa ni mo na ye nko hwe ensem ahodo a enne no aba the daily analyst eni mo anopa onim se nra Ghana for Sanfo eko parliament rashe bedwafie de na uye bi person na obepese metiasi kroma Mandela ho ana anka mani beje na ka yenhwe ne ekoso wo ho na ne ne be koso ode mama fo ntia se beba Mandela market ho ana pay yo nti Mandela market fo nyina mema moton ade mo amoton wele agushi bokoboko mo amoton chinchinga ana ho mo chinchinga ho ana ai na ntwinam no offers no so ho ana ai sister omoton bidi e ho no mu na ansana mama Castro o se o Ziggy ache ba ku biton wache wo enim ho sa mama Castro no Castro no original on Bridget okay ana se afu aso be fufu ba se won aton aduane wonnim wonya minimo bia ani ji aduane ho ana sa aduane Jesus Christ say give us this day our daily bread enti ade ne chinkwa dia ni obedi die oboso fa adamfo a omo aton ade for mo adamfo enti ase ha don brodowura ba ko ha adamfo pa obi Ziggy be ka kire ansana alima wache alima hono mo ansana ma so bia be Tuesday afi bi wa ha ba no me nko hono me nko ho David Tuesday afi me ni che danye ho ansana negative yire so ye ba ko kakra na afua enso wo Mandela market nchen ho no so fufu asana ya odon ase ansana enkwanpa ane ye makonta eyire ansana SP ansana Latte Junction ansana Hajiji ansana Abraham mama o de ase azibana minu curious nina ansana Kofi Chuma me wa ha ansana mama Obu ansana Ibrahim yire ansana ofi High Street one mama Vic mama love ono so ehye ho no mo ha ansana brackets
joint in there plenty. Akuffo answer no one back. Answer na don't mind your wife. And go them remember you fee. And then na krunti yire na krunti. Answer na one in town. Yeah. Ajedu. Me so ba bia manage ho pa ye no size yire. Mpeni ase kitchen. Yeah. Point and kill no. Awura de nyankopon. Bia biribi odi bi ba da. Mokoko ho sa na se wanya no na start ya. Ne de. Timini ba bia. Bakoko asem se trouble ni ho. Koko Akropong koko ase. Trouble nche de ni ho. Oh okay. Nja mo hwe. Na mo nye ba ko. Trouble pen ni ho. Koko ase bibia bi wo. The boy yeah na Aricha yanko na yenhwe. Enra media budget review by economic recovery fast and strong. What's economic recovery no? Oh sisia no. Won say Ghana sikasem no be for more. But sisia the recovery no yeah shemu kena. Na no de kakra me kan fast asem no say until say Russia and Israel into kwade be confirm and as be jai no economy will be on its feet. I'm telling you. And not just say idea ye no kre wo man nim. Why don't we accept it say sanet? Yeah, unim me hwe a documentary bi anase me hwe news. Opanyin ba ko ga we mamuni din Yenra John Dramani Mahama. Oko Russia ko make speech. O say Russia ntokwa no ama wi ase nyina ye den. Ogitum ba obegina Ghana o say Akuffo Adama Ghana ye den. Yeah, the economy na yampa. Jina no na politics. Ya wunim no de ope wheat. Ope flour. Esam Russia na Ukraine. The one of the yes. Na brodo ye kan wan some esam de fafifa. Dadia omo de ballistas ni ade. Russia and Ukraine. Okay. Iron Ross ni ade. E ho no na fiba. Nti omo ko a how do you get it? Emma go be as road you. Nti kakra na be ba no so ni bo be den. So I say yeah. Nti ampa unse omanpai na dago Akuffo Addo can be say e COVID dey beba. But we know how to resurrect the economy. But the nipa ni who we know how to resurrect them. It's the economy Nigerian national. I can't order that. So they know it say on me to me I'm economy Nigerian national. COVID ni tremor. And that is what we are seeing. Yeah. Okay. Abolish e-levy and COVID-19 levy. Akropong tells government. E-levy and another wouldn't be Akropong and then Akropong no real Akropong Ghana 2 political parties pay now NDC ni MPP in kind of mogu and don't be to me sorry about na so bio me kai pa bra omuko oil omude ko mampanyin Akuffo breso ori Akropong in Akropong ya kan say omubo adwongo yeah say levy 10-20 years to come Nigeria na so year omeka so mo no de buy sir enra na ba omia e kan bibisa sa ma memfa we install so na yemfa ba omia sa membership or say credit facility to buy phone fixable yenua miracle aboaje and o kan sa kire NDC yeah o say ora Don Dramani Mahama the campaign message ba ko kan 24-hour economy good so 24-hour economy be possible adena sika e de beto phone the enya possible na no de me no phone e kura obi ase phone bia your phone there be obi say don't need zigi no omunim computer mu pa yeah the year adwuma but baby o betumi awura na ye ntimi bi so mo say phone ebi akeka na ebi simbi no correct ebi simbi ntino o pese du baby a phone okra no nana ebe ye o say Ghana card o phone be ma wa didi o phone be ma ko anim o phone yes nti o ka say phone ye be to bia no correct na say say me phone ya me correct ye isa techno hwan ebi aba 40-50 plus yeah what you say ntino yeah baby you as ebedu no unya phone say ya na wotumi ye media person na wonam yes sanete na ko wadim tino no correct unya ska kura home yes don't you what ya obonyum na or yeah business want to zig here adinema bi what say unya ska trade online trading nem na ade enti hona fiba anya phone say China phone keke yes anya phone say China phone Ghana to draw diam na bi anya ho asem na yeka quality phone obetumi dia ye adwuma no asem ana na wono moka ana ba konso a o kan ya na meti ase ne se
ebia se me pe phone we na me ne sika na me ye adwuma metumi akwa phone no na metua na nkakra na phone bi amani wo mpa na ese babro ombu ni se makabu me so yema ka tie ya enso enti me ya store bi no see okay Okomanfo menum ba hihye di boy phone na tese se no obeto bi ba ni mo ne ka na ye bi a fan se 20,000 20,000 no say mama 5,000 okuma ha na ebetime 600 da me nkonkoje makwaje but ade we so do oko UK all other countries ni ade it happens and even cars ni ade almost the mind in terms of like modern ade na omo board chairman for no politician omo take as papam na ye Manchester boss go so munim se ne no yes enti on pese ye nyina se ne on feel comfortable no on pese ye so ye feel comfortable ni bi enti na bibi sa na about mining na be point ya ye dey politics and na medical ka say bre hu oil e wo Ghana mpeso aso no Amanfo be ka che say e adwongo enti no de yeah media budget 9.9 billion spent on free SHS so far. Missing free SHS, the Papa, Medicare, one of the best policies Africa and as a matter of fact, Ghana has ever experienced. I don't know what I say. I mean, I did back one, a year one. Now, I say timeline be now a yamfa limit be Antono, aggregate be the court. No one is annual. And Akropong back or secondary school, on back because one ran or coy. Wamre and okoye enti misi best spend the jeopardy nyina na ye mabe hu ade a it is better ebe another America ni bi atbrofo yes na de anya mo bo say ye Okoman Kasa donzi we akani ye fa twi meto say ya donzi ntimi nkan ehunwa twi ho ntimi nkan ehunwa zigi ye de twi beto ntimi nkan me ye de twi beto ma gisa me bre mekabu mu ansa me me so me twi ni se mekan ya mekan wo me dem and e meto abo kan woni tim sisi invest ye de sika wuram na ye ma mfa say twi ade kire e ya akono ni nyina hu twi na kenkan a na no de parliament ye go try go come from school of peace and school for that peace I left my car in my pocket. Yes, I'm wanting to go to Accra. I'm wanting to go to Accra. Are you going? Yes. Enti ye sukuru de eye. So ye nhwene ye funi mentiti na kom ye nya ni ye kama. Me ade ba kwam pese free teachers no mo ye ho aye. Say aggregate no. Me empamedi 25. Onya 30 kwa no way. No way don't go some. Onya 30 kwa. Me kan cha me say okodi ma no wa adwene bue. Okodi ma wa adwene bue. Ye na mo ka say kwase ana nsa na adwene no. Ade na otie wu na nsa adwene na hu ade. That's all. Okay. Akuffo inaugurates 320 housing units for police. But you're done away. I will friend crying Tesano. Tesano won't walk type vast land. Police land. Kasiapa but na she so dan was your credit. You know that down way no police for no. You don't want crime corner better one as between if you crap him and crime about to crap him. Now pon and oh that be the question I'm bisa esa police for in adwene be and crime so I say me yembo na na dan Akuffo abaso yembo na baso e dan 320 sebdan ba ko bia ne course ye 100 cedis ya ke say 32,000 Ghana cedis say ba ko bia ye 1 million 100 cedis you can imagine ba ko bia ye 1,000 cedis ba ko bia so ye 4,000 you can imagine wasidi ama ye nuanum police fo wasidi ama ye nuanum police fo ana ye me de no NDC police and NPP police on back with them. Omnyina be kwa akodam. What I say? Aha, if you are the because abana so nye hwe. Ti abana si police dan 320. Yeah. I want Kradema police for. And send the Emra Ebia Eastern region. Ebia nanka yo 20 dan police for dan 20. I will Eastern region. Nanka be okre. Yamamo 10. Okay. Nanka Akuapem North. Yamamo Ebia omu ha de omu so say ye. Yamamo 15. What I say? Akuapem South. Yamamo Ebia 30. What I say? Ndika police for na emfi krom na kwamo ko tena barracks wono mo na amohunya mo hye na amohunya mo ha. Yamamo maka de ene niema na nya kama kati yembo na dan Akuffo abaso enze enche ye ana mo san bue police bibia no
the headquarters was then yeah and that no be so because for kwabenya ase ho no mo si police fo aso ye kama bi ho no mo eso ni papa ntino ye mo ma so police fo no nansem kura moto so ne ade na mkrom he nansem won te kuro no sem wo shoda ante kuro no sem yeah in fact sa ade na police fo na ye ne de e boa papa won te kuro no bebre wo krom ne ade me mo master pia no mabaso master pia no master taja no mo ne ye amaya ade moya ade ti na don Akuffo aso ye mo na baso ne mom oboni beka he should extend his tentacles. He said, on ten Akwabenum, Nanka me say, near Femi say, Kwame, but you down back free or no, you know, ma. Oh, there be okay. Nanka won't be ya, a bayonet, Dano, sa free advice now, Madame Mawo say, a bayer to say, Akuapem has a land caseo, na a bia. Akuapem no for her. Oma ba sit down e bia bansoro. Singing room porch, chairman hall porch. Me pray wa ha. Enti se wo ba Akuapem na opedan haya. Eno an se wo kɔ hɔ no mo. District office wo. Now 3 months advance and I say just 1 month advance. Na wakotinam na utua ne ka. Ghana nyuntofo no ba ko bi wo dan wo area bi menya advertisement no. Wo you 2 CD a night. 2 CDs or 150 rooms. Mr. Menya advertisement no 2 CDs at night. And then run adwo woje dan ba kofa and dan ba kofa nipa say 6 was sign. Why any say yeah. Oh and say and say unko abeje de anache say utua na e ho. David onye ne sa say bia betua the whole week onye. And me no buy na waje ne sika ade achi a wa expire ko ana ntua so nto bia na o mabio nti oba obi wo ho no ma ojeje ja ade achi ba this time o ko prapra na ni mu nyina sisi mu spray mu okay awo hye ho no ne ade o disika na ko bank no oba na ope ba bia da obenya ba da kana no ntia nyunti no wo sika papa ai o mi fo na mo siso no one ne obi o wo sika Amanfo dwom anim so Amanfo wosika ne ade me che ne project ba ko awaye ba ko pe na me ka me nka bi nka ho me nka bi nka ho eti ne o kana e possible abanhwe na onye ne sa adan be asase Ghana yesi nzase ni nana for ni fa vote pram what na kohwe anya na kohwe enti na Accra ye choked asase da ho yantam from Akropong to circle and 9 hours but still ni papa so bank crime enti yemwum yentetrim na di nyina ntimi konkan the Accra Times or say government admit hardship but blame the hardship on global challenge. Nana makano Russia and me Ukraine and Israel babe count. Yes, we a footballer. If you are now ubo advance Ukraine nana ntokoi so betre fie ana nyo nkwa if you akwa no na hwe wo yire wo ma unu awon na fofo me mo adanfo bia metete oba sisia nana program yi mesre na mapia kwhia no me say sa onso wo bi ofro sisia obetie donzi wo bi zigi wo bi obi awon na fo etesa na odanfo yi a woni da na so so obobo oba wamra hweko timbro kambu otimbra wo che wo hwe cha we e fi Ghana opa look out to me the peggers what I say yes anana yangi to say economy ni more hard and correct ni o trust asem no waya de ba panyifo so buba bi say munum suo ntwen ope enti ni o trust asem no kire say ampa Ghana yedin economy mu yedin amanfo kasa nenso endaso ho and no pay me tie news me tie sa story mampani akobie police station dynamo police force I was thinking say o man ni mu yedin yenso ye infrastructure ye paniama hodo bebre enti should we leave the money yen just scanning gum na manfo ndidi men na sala yen lack infrastructure and na say niama bia etete sa she keep on building I think say Japan no say one of the countries say on panyin ba ko e bi say on say me first kan mam na munni ana say me fam build o man no na sa question we ubisa sisi a ebe ye ho ha ba ma me bia na okura okohia obi okohia boafo ohia okom na okom de ma me no
ɛna ɔkɔhyia wɔ bi onipa no kura iPhone okay ɛna ɔkura take away park yeah nti obi sa ne sɛ iPhone no ɛne take away park no deɛ na pɔsɛ masa ɔkɔm de yɛdeme no ɔkɔm de yɛdeme no masa me iPhone deɛ me de yɛdɛn mama aduana mi dɔse mama wogidi paa sɛ ɔkɔm de wo masa 3 days ne me need you na me je phone sisi na me kura call me one na frame no bi fe no hu se me kura phone na be dem masa fa aduana mami na de oje e take away park ne ma no na $5,000 na shim $5,000 na shim entimi nto phone no ebetumi akọ yes na che so come the number akom de number but anka I read abeji phone na bone baji Okope sia e de kwakoye me si adui what the $5,000 to and the quite fan take away park mu na fa kwa dudu go oba ko di kwadu no you dey feel no say sika no and e dey talk yeah it as enti sana ni papa o and e pesi ye pani bi di ne ye nwere daachi ye pani bi di ne enti ye mo mpanyin aba so akono mi ne mu ye den but ye no nsuo emfa ntwen ope ana de me tiwe me share shim hu papa me no but me awia o shia me na me ba adwuma o say yes scratch na tiesi fam awokobare Allah asara tie ai tie no nsuo ntwen ope okay another pre or say let's develop new maintenance culture ai ana Ghana de maintenance culture na ekuye hwe ana me hu ba bia yasi and feeder a painty ye best bepemone in painty builder. Oh, I me how many years? But say 15 years in painty build. Oh, they see a man painting no and one no. I said lot of crime. It be a lot of crime we na Porto Abaso. Mikai crime ba could be a year than butchery a pred 86 number class 3 and MPG 4 by a crime no asa ya nye bi wa kopum ne breso ya nye kwa ne bio eti ya maintain ya nye no hwe tutugum sa bepimone eti let's maintain the maintenance culture, let's adapt maintenance culture and ya bruchira mu kan wasam ni sa ne manyina ye nuanu bi hor ma mu tie bruchira na ne omu ya ne se bi opra ro kwan so hwe ohun se porto eba ma pra anwa e de agum na wasili no bi ye wa bruchira no yeah obi ye wa bruchira no ai ye hwe onim say yo opokufu banu a wo mo kwa akopre vice president presidential candidate opoku ajiman ana Matthew opoku prempe Jino opoku Jino opoku ana Matthew opoku anti paper no say who stand tall as Ghana next vice president ya wana ni diwa babrum Matthew din Matthew na Jane ni Bible Janet in the Bible. Me hu Janet Obabrum ye. Sir, una o kan Bible no. Me the last time who Genesis no anya de pa they oppose Moses and Moses cursed them. Sawo. Yeah. Moses ni nua no. There be. Omo Jambres na Genesis. Omo ba na no nya Janet. Omo ha Moses adwene. Pa no odome wo. Yeah, as we progress and I think they make me a quotation no at the amount. Matthew they tell be and say New Testament. And say New Testament be adwuma de na say be new vice president. Matthew Pogo Prempe. Men carry men carry analysis na ye o ya me sori akọ. Bacho. We jam however how. Analysis na ye na and that picture be picture no. Ya papa John Dramani Mahama ene ya mame Jane o show ma as a grandfather and grandmama grandfather grandma we should picture them say hey photo journalist from how papa and ba ko di babroom say John so babroom yeah okay and ba ko ya che ba ko IGP say dan ya wo mampani Nanado Danko Akuffo ado ade ama no edutwam ebinsi da e wo man I say no na baby yura matopoku prempe ko kan ya omanti ase no o ti ase nana ya ade atwam ebedu ba bi so ba ka say oh dan we no ne bre atwam so o ti ase ha enti no
IGP yeye breso edan ni yeye breso no edan a ye woni o se zigi maka o se the basic lifeline of Okuma on so since ade na braste be my sound correct oda kutuku abrante na yemi ya say oda kutuku ba e ba mo am conquer relegation zigi bi Okuma pillar and no credit ba ko pe oni dozi die no kwani nyamenu na say make no nti eyampa say ye breso no one of the edifice eye kama edema eye aposifo na say you say one kasa what we bone anka wan anka on kanfo ade no IGP antimi ankanfo ahena constable enti IGP akanfo constable be kanfo na eye 2IC abe kanfo na just eye kan dan so de no de me hwa de na me say eye sa don't ni mu watem bi o mu yusu edema photo shoot or say photo star yes me hwa TV na me say photoshop I don't baby so na just say eye say Paris France I'm chrono sana dan tie fe na me ka kire na ane eye da me hwe fiati ai edan ni kwan de damu ni ade na fie bia politank fie bia ai enkrofo ise na ade bi se na ni yemu o edan no anhia anka omunya dan fe bi nsan trentremu sa o wow where aye city come so I was asking myself my quotation no 2 Timothy 3:8 as Jannes and Jambres were opposed to Moses so also the people are opposed to the truth. They opposed to the truth. The truth, yeah. Dani efe, and papa. Dani correct, and they are not an IGP. What can IGP no? They need to know there. No one there correct one. Na say obi ya there ma ona say wo sa there ne ya. Efa obeka. Esa oka. Yeah. Okraba ho efa. Esa oka. Yeah. Oh, me kura by day no. Yeah. Amanfo ntanka. O da bi. But ya dey awo appreciate ya fine. Me make sure say me nuanom no obi ani ho an yire ho be fa asem me yire. Na say wo di kan aware dada. I say me make sure. Na obey den na wa fe wa yin. O ba na ho e fa me guys ya gari we di on fata o ja no. Na wa bu ni na hu no. Enti na just say here ba obi abo say. Yeah, me never. Yeah, number 1, yeah. Your friend example wife Nedimpo. Mama Victoria. Yeah. Akone Sedega. Vic. Indi now. So Lafia. Najunu mudo. Oh yeah, Mavic. Indi. Jack Panto. Now kona dangwa ayo mava dida. Yeah. Now ono aya na more because ona fu nyina ya confirm point na man. David na seven drum for here confirm no oka so but kasa akom ne ba mo kasa bebre we be oka brofo akonfo pe no we be osimenu bie and madam for be on your confirm by say oka to say na tigare for akom ba oka the mara tigani mun kan tell na no fat maintenance wa azza akonfo no azzafa in German be wo ubetimi akose kura bi ase akwaji akonfo tikadia ba ko ye krom na ne ba friend James akwam de na Osman James no nkwa na wise akwam na ba say yakase na mo say medi ba na James suro na di mrika chua bene Never idea the papers in the na oye free sorry I know I market. Yeah, Mama Mandela hon na kwhwe baby a dwumadi no atumi adunam na do ne kwani nyame anim na ndan Akuffo ado in fact police for dan no ye mo na baso papa waye ni a osayeye osayeye onim say upon everything say wo man no emu ayedin asikasem enkoyi amanfo ya ho kire ye ne ade bebrebe ya petrol bo ayedin light bo ayedin ne ade nyina no say can infrastructure ne eniama government na ye within the 8 years now you can say why ade yeah lot of cry wo okrese omu ye say na 2 million Ghana cedis 200 million Ghana cedis 200 million Ghana cedis are from Tomu Junction twam ele kwapima ya Gavanya
I fa okrinkrum ya naze kwarom good third coat no the last coat no omo egu na police for dan ababe kan and the other niema aban no eba ya wo ma ya ye mo wo abaso I think say the boy yemfa we sorry sana wako the Akro City Entertainment. Yeah. Homecoming 2024. Say memendai. Yeah. Enye bete kura Stoneboy. Aye. Stoneboy never ne other artist ne ade. And I'm for Akwa ka ho mame. Kimparuta. Oh yo. What bonidin bonidin mame awasi gumi. Ni bonidin mauro. Kimparuta. Kiparutaro anyure wa bonyumro anyuma ba kwere wa bonu ya better free baba twere anyure de hey MC wona bonu ya won ka se ina ba ka twemi se wo ka tere wa ba twere ho kiparutaro ka kwani dinyuma mi hey ama wo se gumi no ho kwani bonyum too much Hey, Akiparutaro. Ziggy, Ziggy don't friend ya munka manu nunti say ya boni basu. Ama si tombo ene banu na. Akiparutaro so aba o. Akiparutaro aba. Baba kubina be ko she has street Kwame Pereira obetimi akama no say kwani dinyum tututule ya ko achima 25th anniversary atwimanu na kwanu oba na obonyu sa adamu za mitika mi pese mi ko su mi ahini mi ko pera ga the cho nananu na hu aba nananu di asa ni hu aba na mi tedanu na mi ba sorry na mi su mi di asa wadanu na mi ntumi mba boti Cho, aka so ni na ko di saka kra no. Be ka se na we dey wa ya mo. Aka se ko na ko twa ho. Aka na twa twesa. Twa sasa na odidi asaro. Hey. Ati amimi da no. Sito boy. Baba Akroporo. And Akro City Entertainment. Ni Braki party. Ni tani on ipani baba ni ano. Abiara ba she tari Braki. 26 ya. 27. Mimi danu na baba achira gbara. Yawuda gbaro. Afiada gbara. Amimi daro. Amimi dagbara 27 ya sisi pena wa start 6:30 PM atwa wa street ni abiara gesi bossy embofani panyiro abiara ba shatari tutu na ba jawara se tobo asatara putu asatara pata asatara puturo abaku betwa nke emuna kajo hey amimida Akroponu andani ambuti ya badani no ada kubari ya kama akrasifu ni nya wati akrasino abiara baba alate ababa kabu ababa atiko baba asafru atwitre akrobakwi akane sepo akusi kromunu babi akusi no akusi alate bronu bi o alate o freno akoti su beba ana akoti bromu beba ana akrobakwi aprapra no asia akrobakwi o krapon hanu na mi rafini din assembly man you of you no no ba no say atwa bibi sa bisami rafi atwani kan karina mami timi ka misimi rafi atwani mu ka kropon bro ba kure hona atwa kan no mu rafi Ziggy yasi yani ni para wa sana yani ni babiara antia yani da su yani ni para wa ni babiara ni ya anti mimi ndano 6:30 PM no Stoneboy no beba ana ababa ndo abacha kakra anti abadi nyuma boss no underground be di kan underground for be di kan niti kwa mipari be so microphone na say hey now you be ka say MBC wo da bi me hode manko amini ma ya sofu iman jimi sa okro iman shada jimi sa okro ya anti kwa mipari no ana be so microphone ana DJ racking ana DJ ba kuno lekim
Na DJ we obako. Na DJ ba. DJ na ojina no watch for ni. That be on air fasting. Fasting 21 days. I'm boy fasting na so for bedi na. Aso ni mabako vie. Na so for no better no obako. So for asare. So for asare. Obako. Ati mana kwa baro na. So for asare. Mi pa cha na ben microphone na mi bisa say Jumadi na obeba 26 27 obeba. Yo, me ma okwaba. Yeah, ja. Uvifo wa ho ti se. Nyame adom obi ahoye. Obi ahoye. Anopa wo sori na wa didi kakra. Nyame adom medidi kakra. Anya bibi kakra tu. Me pacho boko na Jumadi no wati asi wa kama oti. Debbie me tia say na me nche for. I'm very late. So for 1 year current. And where they move on to me current. Akuma radio. Akro City Entertainment. Mimida. Achana ye yaudagba na ya coffee na ya mimida adichino dana mu sie nipa no ya sie nipa okoko ya sie nipa ati ayumra no sister TPN street mpena ya tena ti na anyumbobo na venue ni afa ai lord kwanum na the hoda adini beba so tombo Akropong na ye kana so tombo ya beba ai da Akropong se ye Akropong abafra mina ba ka ma ba chese mini boni wan fanche mini o ba tafru wa agura ti Akropong akura ni mu yudi anti adivide wa tafru bia ya ba tafru wa lord kwanum atemi mi da tafu beba anana de nana kreme ono wa abrochimam asi wo tie pop nana kreme on New York City Bronx okay and nana kreme listening live from New York City Bronx also chair MPP chairman Frank Antwi Frank Antwi an na twi ana TWI ya twi o kan bomo ani padi anatwi aka udumo o anu trabata anatwero waru trabero bata anatwero adeni anatwi anti Frank Antwi also chair MPP funu nyina no chair Okoman radio funu atie funu nyinara au Ghana hani brochi ho anti o ti da me baba brochi no mimbra New York ho na mimba Jimani mimba di Travesi o ti mimba di Travesi yes abebi na makoye MC ho aigbe krom na wamu Travesi no ye ade na mu ye wedding na mu chiche no amu di mu fanta na mu di wachi no what do you Travesi chepusi na mu di asamu ye na mu run yeah enti ma wie program na makache wama savu no say mami na wa translate atwi no akwa igbe no aka ni Travesi yo nti ka wo fa Travesi amamo ni Travesi ni bi enti mami ni di majiro say aka mi Travesi no obi tese ba chips na mami chips yeah and na say no kanu sanu na ye mami no want to because aka mi Travesi no enti nana kreme anu aya New York City Bronx so wa chair MPP chairman Frank Antwi and MPP funu nyina ni nda funu wa kapino ana fe Akuma radio atie funu nyina na wasi team no kudos yo wasi wa chair ro yeah mbako Mandira market no na makohwe na anti akwabi na woko asori na sofunu o kama no say 1 year quotation ara also ni quotation no ni rafi ba bi asem no ba asem no di o kai sofu meso me quotation amayedia amara kore afewura atwesun asini da fi quotation ni quotation amayedia Amaria Kore, Afiru Achos, and the money accord. See, I chose. Say a babro no. A chobabro no. One more on your feet. One more seven. A babro. I've been in quotation one fa. We've been in quotation. Yes, why anything? I don't know about Kunoton, a emoji say a very yes, no. Yes, no, I do know. Oh, wow. Say a very what of you have your quotation. Hey, yes, you know.
Yes, one body, Abaya Joe. Yeah, come. I think back now it's off with okay. Oh, I bought you more. I'm on you back on I but Tafri about Trana. Okay, about Trana, son, commission and the commission Babana pay. I watch one come out here for Mama Anita, Mama Anita, Mama G, one stick. And then I'm too. Okay, you're over. They spit on my face, so they block our way, so yo. Now me na shira, na shio. Me say what you mami ya, me say me jema o. Now me na shira, na shio. Me say what you mami ya, me say me jema o. Me didn't na buy asido. I'm in Fanche. Don't have another one Kasa, but to me on top of a battery. Kunima motor my fashion, and then I'm from Ramesh. I'm on your man, baby, I'm a through your sea. And then Yamina Shira, Nashio, Mr. Jemania, Mr. Jemao, Yamina Shira, Nashio, Mr. Jemania. So me jema me didn't know by asido. Me didn't know by asido. Oh yeah. My head money I'm fanche. Why am I born? I'm in fanche. Don't have money that no one can say. Never met to me on top of a battery. Kunima motor my fashion, and then I'm from Ramesh. I'm on your man, baby, I'm a do Simu and Yamina Shira, Nashio, Mr. Majamania, Mr. Majamu, Yamina Shira, Nashio, Mr. Majamania, Mr. Majamu, me didn't know my asido. And 97.1 FM is rocking. We are blazing. Are you looking to advance your career or pursue an undergraduate or graduate program? Look no further than Palm University College. Our undergraduate and postgraduate programs include BSc Business Information Technology, BSc Business Administration, BSc Computer Science, MSc Business Information Technology, and MSc Information Technology Management. Our faculty brings valuable industry experience to our teaching and learning environment. Our graduates are equipped with the skills and knowledge they need to succeed in any career, entrepreneurship, or further education. Palm University College is accredited by the GTEC and affiliated to the University of Cape Coast and Oklahoma State University, USA. Our state-of-the-art campus is located in Manya Jopanya, near Shai Hills in the Greater Accra region. Call or WhatsApp us today at 0242-850-220 or visit our website at www.palm.edu.gh to learn more about how Palm University College can help you become an ethical and excellent professional in Africa. Hello, Monica. Ebusian say ewiase kɔ n'anim paa ɛno nti sɛ woyɛ dwumadie bi na woanya no amape betumi aboa ama dwumadie na kɔnkan a aya na ɛha adwen yie paa sɛ ɛba ne sɛ wodi dwumadie bi na wobɛhia no ama betumi aboa ama dwumadie na yɛkra bɛhwɛ a ma menkamfo party with babies ɛmfama party with babies ɛmma no ama bi ama wode ayɛ wo programs bi a woyɔ ɛba ne sɛ woyɛ parties funerals engagements wedding birthday parties conferences and afei nso dwumadie biaka yema tissues, tea rolls, reusable disposable bowls, cups,
multi-purpose towels, sauce containers, foil or aluminium bowls, cling films, and in your kika hunina. Yeah, wholesale and a retail. Upesa ubetu ewa ya kachikoton. Anasa ubetono ankran kra. We there for you. Enunti pubs, event organizers, and muamaka. Yamfi and intremo ewa party with bibish. Nyankon kwaje sanwama we nebi nenchme mwayepa. Shishiacha kwany ewa mamfi. Everflow. Now one impening phone komo ewa 0544-836-480 and now 0505-827-463. Party with BBs. We there for you. Oh la la! Offla Construction Limited Company for sure. Kaiser Offla Construction Limited Company in Penny for say. And yes, cement in the blossom kun waton. Ubamadia do any trauma share. Gubenya a building equipment. Some person to call site a woodwork. Concrete product. Amanfo almost supply a war. Anya Amanfo bibi biara wo pebia wo building site wo. Kaiser almost so the into real estate development and so. It would no person who in Tempa. Offer Offla Construction Limited Company. Wobejo so for any job busumasi equipment. Amono Equipment, Koforidia, Asunjay Junction, Wasabeka Offla Construction Limited Company, from I was 055-295-7198, 0594-635656, 050-280-8992, and 027-90-12954. Book social media handles in Nina, a yet Offla Construction Limited Company, Wasa Erekomo, Kaisa, we have free delivery, baby, I will be informed, Yedebeka Kojawan Tempara, Senya Offla dia, and there you are not building. Kayo say Offla Construction Limited Company. Your property our priority. Our priority. Hello, Monica. Can you come over? Miko if so. Never also ya hifa. Hey, we are how Jerusalem won. Unti If's Hills Hotel in Kayana. A hotel on Wasubia Abo Krapiman, Mammo Krapiman, I the dead. Na hotel on Wasua a Hono Kohodia, a motor so, Ebony Bambo, Ebony said baby a hot sound there where ya Conodia, a Honey If's Hill Hotel. Hey, inti hotels are Krapiman. A one to say baby and Nano Koya, one Yama Basa. Danga ukwada mukran tonto me waden de bi if Hill Hotel de I want to say na ne eye fene ya kono wo ho ne say abra wo de wo nan si compound ho ape na automatic free wifi edam wo wo phone so na ba ne car park enso dia eye spacious a wo car net den wo benya ba bia park ya wo fan room say ho ne de obi wo ho a on pe air condition room ope ba bia fan bo ebi wo ho onso a wo pe air condition dan so no eno so ebi wo ho restaurant enso e wo ho e ho no de aduan bia wo pe bia ubenya bi eye continental na say local dishes oh minua ubenya bi edi wo ho papa na ne san ye fe wo ho ne se awia bono hyewa ba If's Hill Hotel say wo swimming pool a eson rana be gware wom na ye exercise ma wo ho intumi ntow eba no conference room a wo bi wo ho e ho so papa san so na impa no so no ye wo queen size and king size wo ye seda na wo ho entow ni nyina no e wo If's Hill Hotel Akuapem hifa na hotel say wo e wo late Akuapem David Junction na sa wo hwehwe anwa chikwan dia obetimi afre won e wo 0263-466-793 and 0535-015-553 ni nyina no for reservation and as enquiries bia no obetimi afre won na nwa yesa ama If's Hill Hotel, your hospitality is our concern. Kwaku endredren na me me yire ebedu wo monchen ya ka ho asem saa efise ede wo te kakaduru wo mekono so aye kama na wante prekese no aha na mu secret ene den ye secret ye ofie natural spices wo prekese powder a eye prekese a won fa bia enfrem ye wo akekaduru powder a no so ya akekaduru a won ahata amana wo na won ayam a hwe enfrem mekono so de won aye ne sania abofro opani obia betimedi Kwaku
medase mekope biato minu ya twen menwie say ye froy say ye nkwan say ye steaming ubetimi de aye se wo pe ofie natural spices yi biato agwa bia mu ubenya biato intimate wasi ya won nu aduan ton e wa abonten ene won nu aduan e wo fie ni nyina won ateden se wo pe no dodo atu aton a hwehwe danso JLM Farms wo Ebru Akuapem ana afre won 0546 761939 ana 0543 188642 ofie natural spices ana abomodi ya FDA aje dwede nkrato atu Radio 97.1 FM ye doye tie for ye pa ne senti ena ye bie ye ntaba mede ama obi biara ene nwumakwa woro se wo pese ye bo ne ma wo dero edema wa ya ye krado bra na ye ne wo enidwa ana sa wo yosofo na wo pese wo preachi ana safo na mo pese mo preachi a akwanya eda wo bibi na ato ena wo pese ye bo hu dero edema wa akwanya eda ho bra ana sa jingle hu sense productions na wo pese ye edema wa akwanya ewo ho ana wo ye show bi na wo pese ye be fa no live ewo Okoman Radio so a akwanya da ho se ye edema o ne hia ne se obefreyen ewo 0202 993475 ana 0594 630059 ana 0246 246875 Okoman Radio ana Akuapem mayano 97.1 FM is rocking. We are blazing. Yeah. Ouch. Paluta, yeah. It's the paluta, yeah. Go, yeah, mama. Ready, go, yeah, mama. The guy, Johnny, wapa. Ready, go, yeah, mama. Yeah. Boys, it's cope. Obeti, unya, is a cat. Therefore, I am fantasy. Therefore, I am fantasy. Mama, go, yeah, Papa, my baby, I am a do, on top of baby, I'm in. I'm a woman, Papa, my baby, I'm in. I am a do, on top of baby, I'm in. On top of baby, I'm in. In Paluta, yeah, on top of baby, I'm in. I'm a woman, Papa, my baby, I am a do, on top of baby, I'm in. I am a down, oh I am a down. One bed disika we one bed yakumao. Oh sisi fiani, check the personality. Oh one money no semene na ma. Namo say my kuntai, namo say you, namo say my kuntai, namo say na semene na ma. Namo say my kuntai, namo say you, namo say. My good time, I'm say, I'm a woman, yeah, I'm a baby, I am a do, on top of baby, I'm a woman, yeah, I'm a baby, I am a do, on top of baby, I'm on top of baby, I'm in Paluta, yeah, on top of baby, I'm a woman, yeah, I'm a baby, I am a go, on top of baby, I am I don't know. Odo papa bi amenya na papa bi amenya. Then ehwe papa bi amenya chese wo hwe no pa. Aya meti ehwe papa bi amenya na menti ade na se ye ameka se papa bi amenya on. Okay, mommy called the boy do market ho enti yenko ho na yenko di nkomo yenhwe nia ekoso ewo ho Ella Minia what do I don't know there. Minia Sorry I'm afraid I can't no yemu bibi achi Embra Okoman Radio 97.1
Mabedu Mandela Market. Na senia inya ntie ne se ora Samia Oku wode ne sabe ka Mandela Market se opese oye Mandela Market dwa no yampa yebedu ye wu se ye be cement ba bia yen kan sa se ne be obi abetumi ate ase ye sheda aye groundwork se ebubu ba bi na etumi ahihye oba wotu se afem ho no ye dwidwiri bi ya aboro so yetumi sisi eliso ama bi yetumi akofam ani ade chese odine sabe ka dwuma ne se obeye afi eye inua ohwe Mandela Market na aye de se structures and the structures ne so ne bi on manua na ye dada enti nua na ye dada no wotu se ye replace bi ye dada ne di bi asisi on ma ba bi amegina abasa be se nan mu no won sabetumi aka bi a o ma she be se ba ko mienu miensa enan enum a ebi so wache wonum a omatumi ayi ne sentina na se ne yeti no se ora Samia Oku pese obeye Mandela Market no yampa se yehu se efem wonum no omadwiri ana se oma hihye a gide oma begu wonum afi yeche wonum utimi fa eche wonum akofa ban se public toilet na ho e wo utimi se omatumi ahihye wonum kama na mu akase ebe chance se bia womo some be good pave and some be cement no na aka di said ye tie se ora Samia Oku de nsaka Mandela Market so person sisi no oda ya no pa ebedu ye no ne ani hu no ejete yampa na adwadifo ni bi wa ha den den a adwadifo ni bi wa no mo a womo na ade ekode amomo ye be se ni bibedi nkomo na ye hu se how is the feeling at the say na ade yina tumi akọ enkanti na nsa kamia menu aba ba ko se magic ka se Akropong de obi a minimum no na o sheda emai okay Akropong minimum bia me ba ma koma makasto ansa na me ba nso me fa anti Anita hono agi 26 edi magi 26 egu me ka ni ma me se da madwuma bi nti wonya bi anye ye na o china be ye nti wo de akọ afa she fridge mu aha okite wa ha ochrewa ha mama Castro mama so wa ha sisi kokko mama Castro agata so de me fa hono mansa na mako ayede anye Castro beti fam e ma ko baba okuma so ya eja yo na ti misaka ubodi ni mai me doing different poma okay mama from poma so ton ye de fam otuamu no ne ade fam otuamu ye de bi sira tim ne nku and na oton oyekwe na fajo asembi hoduma dabe woni won eni nkomo bia wo ho bia mama from poma then na mutami owura Samia Oku ba be ka kire mu e wo drai so president na oba ha na ba hwe se na yengwa ne ti no hu te bia ya edu na okasi oba mo de na wa edu bia mayen na no kware bo se no she we fiase Jordan na wo fiase nti ogusu a wori adwuma eni agipa no ada me ta e ma me se nua no nyina o hye mo bo se obedwiri ha no nyina na se pavement cement ne kwa no be ya mam network I'm said the boy a free line also and I said the boy yantunka anti yantunka I'm sorry yabahwe na ya san Fred the boy back na komo bi wo ho a yedi na anti the boy ana akopie Mandela Market ya one dwadifo emma no edi nkomo ahwe bosha opani de be hye wo ene se dia wa fi ase a wo di dwuma no watumi atoto niama yie na yetumi ahwe anti the boy. Oh, okay. Okay. And yeah, Frank. Yeah, I think it's a good idea. Okay, the boy. Yeah, Nana. Take away, Kakra. Any more to for the Osaka Homano. Aye. I want them. Apostle. You're drunk on so, and Mama Bajot Paso. I'm president. I'm saying, what's it? Obviously, any man, I say, Wahana Main. Patano, what's in your buno be na fem hanso waya mayen nti we fiase etim patani mu nti ne asanyina wogusiye oguso pata edikan ne de waye nyina akasa we sesi enkan chen no
na say so family won aya man nti oguso edi mo ha pa ne say and the how na wa pa ne family eso suta untimi fa ha anye kura na so say the workers obe no gusu yenti yenye awishem yeni suaje okay enti asembe na baka chi ora Samioku de yenim say oya say ade ayo aka oye enti yeda na se pa rade sha no mana hoden na ne wa fiase no onye mayen yeda na se yamisra ana emze sister ba ko hu mun na ni aje pa hello no say hello ni ha no me ma na hello ba pa no pay hello abajo ni ede ni din yo de o juma de no Samioku ashafie mujili se ebewi nyame adom ebewi cheze ni awaya no kura bra adwene ne ntiase so hu ze obi aba ha no ma ode nani behwe guan na wa geji na wa hwa no se mekwa meba ya to aba no mana o ma bi mbet oide opese ye biribi ma no opese o ma ye hu se like obet akụkọ ben kura na ọsụsọ wa ha man ya nti na me ka se edwa so de ese hote edwa so de ese hoye kama ho ne edidi fi yare bi kura beba mpempi na tumi efi sa bia ho nti se edwa so ye kama cement ho sometimes kura bi a light bi bobo ho okay da boy nana yanto aso ayi matu fo na kamo na so ina na so ade ya this was ntino se na omu hye bona omu ba minim se mu di achi no na omu ye bibi a ye katasumu aso de abeto yide wa bagwa yi ma be ye bibi ma nipa aso bi a wa ha no mani oba no o kan na asem no so osi so ansa wakwa anyimfi na ukwa akụhụ hene na wode snap akọ na wone ne kwa akọ kasa na pepepe no ye nti o wa ya na sede bia hwe se sania o so obeye no obeye awie na gwa ne beye fe because uka gwa ewe Akropong ha no ma ana Akuapem ha enye wi pofodu afimu a anga o sha anu mu gwa na nke mu kire o kakra emuso. But because of say what be say bona wo ni su ni ndinu o say da hu gba na say papa bi amagwa da na san ne akeka oni nyina ti mafimu amagwa ni nyina ndi say wo ye de a ye hu say improvement bebem na ne ama be sesa adi un papa say obeye le say amamo na say baby amode mu ne ma begura we mu po amode mu ne ma gu ifa apart from amuwo Ever say source we ma me no mo ompo ochewa bra ompo mu de mo magu ifa obi wo hanu ma wa ye ni table no say adaka bi sa o de ne nia magu ana say ya ka say one na no metutu patana bia na wa nkoya ma anso ani ni sikando wa de beba na mo enu a wodi animu no ana ye hu ya nja da nye wo nita go say wonye ni fa yanja nyewo ni sa because obi be bia nimu o me no want to say bia na ni ope MP no Samioku no no pe say bia nka nye fe but ni obi bia nimu na ebe kwa gosi ni nsem ordinary ni be didi hu ati o se mo bote e bia me sha se kwatie da no be oba oba fiada ati o ma mo say bia ye ntu ankope bia September end ne wawi o ma mo time limit bia na ono ban no say wo shaase Monday no nso ampa wo be shaase e de no mu wadwuma ene o mu wadwuma mu ene de me say dan hu wadwuma ko ne ye best okay am say wo wachi enji o say no wayo nji wayo ade pa wo mo tan na Samioku ya na tuwa no de Yemiria Samioku na wadu parliament no o say ochewa onu tuwo patana se baton ni onu mati ensi e wo mama mi no ochewa wi na ensi okay you ayejo ha de on man wi why
You know, say, Martia, Zemi, who Mentiase. Yapasa, you say, a cement no cement, and say, what's a ground was in what about the Busso? Ground was in the water Busia, and your papa say, Cars in the Basiama. Best time, and I'm fast society. I think say Ukwa is no idea what trinity precon. I mean markets. Yeah. What the book go is so a better time. Enye wo Amanfo cruise. Yeah. Na enhwe ne ye papa ne anyama ye. Aha nso. I mean but you say no, we are speculating. Yeah. Ye nim ne ekọ. But we trust say to be cemented. Yeah. No, so yenya Samuel Oku spokesperson nanka or confirm my but I trust that should be it will be cemented na it's so cemented enkodu ochina na yebebo modern na ya hwe ne spokesperson na wa confirm ya my na me bi ka ho say oba be ye ni say no I mean ye one community ye hia adeka kraka bia sa ne manema we aye ho bete keke ne hia into oye ni say no ye besre onfa ebia beans beer I mean das beans beer na BCC ho and na yen so aye ton nema odwa ha me hu say nkrofo ton nema ewo FM so bia ton table so yenye ne sa wabo adaka table na wa hye nema wo so kama udumu a emu ye kama wa fam wakoto wa de wo na akọ no save bia de akata so na aye kama sa na sese ye na okay anti abusuan ye ko efi sabre ko no obetimi afre na wa kire wadwen anase bibi enkoso ye e wo mpatamu a ene eye Okoman tankers na wa frɛ na wa ka ho asɛm a kire na yeti na etiefo nso eti ye from Mandala market hu de ai ene Samuel Oku asomu a oye ho adwuma enti ye ka ebia wo de no so mpanyin bete na wo aba betu ho anamo enti ene eye wukuda Okoman tankers ba bia wo bia nia enkoyie ewo mpatam ne ade bia no ye kire wadwen bia obetimi aka na yetu ho anamo obuo eni nidie kwan so normal no eye 0551 667755 0551 667755 na wachira wadwen anase 0270191971 0270191971 na eno so bibi da wakoma so a pese wo ka bibi enkoyie ewo mpatam ho opese ode tudwa na mpani ete na wotu ho anamo a eno so watimi ede ababra ye discuss ya no obetimi afre sa Laya media ma 0551667755 na waba na yetu ho anamo na yedi ho enkomo enti ye to aye enkomo no so frɛ na ye mfa o nana ye ka tankers asemi de na me nto nkrama okay obi aba homa no so hello so ni pa kwenti me nyina so yeah anti yenin komo yeah hello mama na kasa na wala te yo mama late my entio yeah on Samuel Oku odi bo adwuma na ye mama doku aso to yaso no ono so de to yaso wa ya de Samuel Oku no oye nipa oye good me MPP nipa oye MPP ni ame do MPP Samuel Oku de adwuma ye de bona baso na MC so ono so de boya no de adwuma wonyere wo na party ni ye pese ye sa traso biu ye nditi de ma wo ba obese wo ma nti MPP ya na ye se ye ma wo traso anemo ye ma adwuma ye ye be party ni odo bi nim enne be ka kira oni odo o se wo we atipa wo to nka we no de se wo hwe party ni ye o so kira wo to ye se enkoye woni me bi hu e se party no obi ye ba ko na ma party ni gina no ne ye hwehwe wadi ase me wa na o se de doku anipa edie doku anipa ndi wo be ma asem ndi mi so ma choke me me ka no kwala ndi doku no so me ma me penase mu tutu mi ka yimti de tina de doku anipa ndi wo be ma asem Samuel Oku me penase o ye nipa bi obeboya Samuel Oku beboya pa odi ye njuma na Samuel Oku no so o do bia ye ba ko so no do pese o tina wo be ka ti we ye nipa we nipa so no party no odo bi nim e se ye de odo she party no na party ni gina okay Medase
Also bet me afre 0551667755 0551667755 and as 02701971 ofre eba yebe peke na ye no edi nkomo baby a uwo bia ne enkoso ye ewo mpatem ho no na wafre na ye di nkomo. Oh, okay. All right. Auntie Akra na wanu. Okay, hello. Hello. Yeah, Odei baby agasefi. Good morning. Morning. Me pacho frame Benu me kasefi Borishin. Benu ye. Papa. Pacho yankasa. Pacho yo ndamase. Yenwura Samia oku adwuma no be yo. Na mumwon edi nachi. Won edi nachi no. Ti se gwana oriye. Na nkasa ma na ni nkuzo. Na won edi nachi saa na wo ye dokuya. Won korona na abedi nachi no. Okay. Ti so peniye pena asundwe dia. Ene de ni obeye bi o ma na nkasa na ni nku ho. Ese ye mborishe mu kwanan. Yesi so won amesom amaya amayen a borishem fo ye nto aba borishem ti yesere wo mehwe no wonyama na ye fatasia empese ba last week nguto na ye mrantie wa esom se ye na no merwe wo brenti won aye kakra de abo kakra gugu mama ye wo mesom no wonyama ye na ye nso ye to aba medas menso medase honorable honorable DC honorable MC Mate. Hello. Yes. Good morning. Morning. Odei baby agasefi. Me de mama sanfo ya me kasa she health insurance so. Yo, my me pacho ma tama ne say. Yo. Data na ewo ho no no. Emu gata ewo. And now for the private ewo health insurance opposite one. They are politicians to look. Yo, I'm so and so and then me if you radio no kakra mesere wa da roma. I tell you. And Pacho I say so Samuel Kun so no ye no so why pa na Akropong-Akuapem. Okay. Abana de wazi ayo. Yo, yeah that's it. Auntie honorable Samuel Oku and honorable MC Masumwa Montie Mompesua so na ye kasa asem we bibi biara ye kan wa ha no sebe enye yen o ni yiye mu a said ya baya mo be hu de ekọ na mo so anamo bia sese mutu wo ho no motu wo ho enye se bia ye tan obi o MC ye tan honorable Samuel Oku ye tan but ni aye no ema mo hu ne ekọ so wo tan na mo so motumi atu ho anamo na etimi aboa if you want to break the 8 these are some of the steps you have to be taken na etumi aboa. Salamu alaikum. Enti se obi ewa homa no so a na yentie no oni won so a eja Frank na me come, so for example 2 points out yeah mama of free Borishemu no can be say no I say omakwan Borishe no omakwan nyame kan say Samuel Oku is a young person. Yeah. Okay, the boy. Yeah, line out to me, uncle. It's the Abedu, Mama Castro. Now, Mama Castro, no, the initiator of the program, and I say, cement never question. Okay. Or no, the gas of when you can be actually say, on Casama, okay, I'm off like Akasam, but Castro just say, only a Samuel Queen one or okay, Mama Castro, bra. By the time Baba Castro and Obama so walk. Oh, I am Okoman radio so. Media so Okoman radio so. And you only Samuel Oku just some money. I think the Mapuma so the Baswana. You will ever so life. Ever so life. Yeah, the young decided to name Brunia Nimo. Ojetumus were near Hamo. Or say, and what's so bad the Yamayan. Wabeye bribia sika no dik obaye no so de sika ne kire yen se sika ne nini o de hye ne obeye adwuma ne nsa nti ye nyina ye hwe bi o de sika ne bai won afie adwuma na se dwoda woguso ye o de ahoden ne emi oden so guso ye adwuma na me je di se Nyankopon so be ma adwuma na konkan amayen se ne won afie ase yen wo ye ne pepepe ti da Samuel Oku ase yada na se ne nnwuma pa o ye radi sra no no ma na hoden
o sra ne sta no nyuma so adwuma bi ode ne sta be kese obeye ne rade ma no so ya hoden no ntumi nya ne nsipi ne nyina so ya mom ne anto ma no na same okuni yenim se same okudi obeba be ye adwuma pa ma yen medam ase anope ntia mu nyina mama kasto ni yes amanfo kire se odi abo keke ne ba begu Mandela market we bi so kire se oba be cement wonu mu ani ade nti on kire mu ede no ka kire mu poten so di abo na eba ana se oba cement ana me pato wan kan kire sa abo no de ba yesre ne se yengwa ni nsuta don tori emunye kura no ade baba yen ayade bedi wo yen enum no on fanye gwa ne mayen nti on cement gwa ne mo mayen sane ayen ka asena yede kogwa ba ebetumi abagwa ne mabeyi ya ne ama mayen ana so bi ba so ba be pade a don tori de nya ne nan aso no re fa meye yen apatem yede to na anim few so ono so de few so asom nti ene wo cement gwa ne mu nyina na wa ye adwuma yede to na anim no amayen Adina ese ochame osina na wadi mukasa ni no kwasem ye baaye no mama Castro ni maame ankasa ma yaso te se ono no nchance ni nsoto a na nke twa no ha te se tete akom no ba sa bre no mo de da ro bia mo na pampam se ne ebo Yesu ase ndiem na ma atimi agina che bi entwa no ho ebio afi nua no bi won so a na enseyi je o ma sesa ni nyina me no ka se no amazing for na be ye adwuma ma mo se omo ye patches ni bi wo Mandela market ni inside ndi ache se adwuma no enche bia ebetumi akoso no question ni se feelings o mu ye nyina wo Mandela market inside no abo so papa ni ade na se ga abo no mba begu no ma menjiri se abo no ko mbe pai na taking star shape no enti menjiri se ija se be pavement as investment igwanim na samba ko anoma bi ebo hwe magu masum se adwuma yenyi ekura no yafi wa person ye security person ana personnel e Mandela market we the application aba na ya found njo mu ye se omba nipa mienu mpacho class what security na asem no kan den na mpacho wadawroma security na asem no ya de tu na nim ojetu mo so yempa nipa baanu nti ye se ye de bedam na nka mapa nipa baanu amayen osebusum bia obetua wonka na wo mawen yengwa wo wia yen krofo bosia na ejedi dugwa wo baba no wabu so ani wo baba ba nti na gu ade ma won asesa wo ntosi ne ade won afa wo nam ne ade wo sesa wo nti anokware yen ya wo nti e bo na mane no so wagya atum ama yen akwanya se yempa obi yenya nipa wo yehwe wo betumi abogwa no ho ban ama yen awo nwia yen a yemfa won e ho kanyina neka bedase Nana nti the boy what's your application no him fan one fan call application na you some the boy Okoman radio na ye start na ma omo okay na ye nipa number ema no o so mpe nipa mienu but ba ko be wa no pa na ba ko wa enwumre enti I think say omo famra Okoman radio no na ye hwe be fa so a we say selection no e dey aboa obana o de oba ni je o ha no no se adwuma no omu na na nije o hanom no enye enije ke 20 from Mandela market Akropong-Akuapem yewura samia okuni sanu adwuma eno na okoma be se yeba na adi akire okay be dubia no yama tifo so aso ati me se amanfo mbi so petom kasenti yesi be tv wo ha na anwumre no yama ya adoma yetumi ede ompopo nyina be so na munso mu studio na munto aso na mama Castro wache ni wa hante no menyanko Bridget e jina chano pa ya wotiti na asamre ma papa na wane kwa mpere ko jina na mama ni edi first ya afa to so mi na mpere to so mi nsa afa yire no ha ono so ye Ntomo nti na che na be di nkomo mi di kwa me da Ntomo ne ya che wa na ne ya no a Ntomo no ne e ye ne ya yiri ne ya che na ha je nwa no ope bia ne bo so nya den ope bia na me ba ma bo so di advert abantu de ibedu a mate opare bia ne ba ai ibedu a e be kan nya wa asem mate e da say hello
Okay, that way na motene kan ewo Mandela Market say what dey ehon sem ebre enti ye bebo modern na yensaka samia oku anase ne kasama for fi achina ekọ no na yetimi atie mu ye na yehu dwumadi poten a opese odi ewo Mandela Market edeboa ye maame no mo ne ye nuanom ma wo mo eton ade wo ho akora na me ka say niana ye mama of free borishemu but yeah samia oku is a young guy what too quiet on him near fair. On first side be mrefi. Number 2, or energy. On making sure say baby or the nesake can be bino. On one na monitoring is very important. We are ye bibi now the shini pansa ujini pedis on beya. Fine. But ehun here say one kasa udi weni bedi actually. So organize town hall meetings at the end of the per on one time obinya. Now engage the constituency. No tie na nya ordinance council unto anamo no hwe inti market I mean just look at say and nipa ehira no eniaji we don't need any ibia ma woni nkufie na ye niam kakra nipa no pe no we say e be hira inti market no I get a picture say it will be cemented on cement if it will be gated crowd yen gate ni antum omopon a yentum ahanso bia na nipa no so a yekoto ade oho ene ye mamnum so moton ade oho no omo so maninje no mo hu say at least we have a leader inti same why are there me hu say you are a young guy and so you should do more you are exposed into ye am on crop for that will be ensure the bit on market and also insurance make catch some say unua uba fie dia you are a brother unti ye chiro what is on the ground I think say there's an abattoir bi ho abattoir no so ni team no omo form ani hwe baby ye tonam we ese say hot into omo hwe ho it could be painted omo nyi bibi o kakra na ho nya kama but the woman won't say is a gutter be a choky and it mesre omo te hod we also need to be responsible kakra exactly e DNT necessary gutter e choky na sebe okoto ajanan o se den guga I mean we unhia obi so me kanchero yen yankasa we should also be responsible and ewo around ho no no anso I say we mutumi ye communal labor no mo cleaning gutter where you don't need any external na we nye samia uku we nye assembly member ho no I say o man ani ko ho na ohwe na nipa ewo mpatam ho no wo mo cleaning gutter nim mo creation it's your own creation into we there ye besre abatwa no omo nhwe ho it should be painted a honya kama kakra na a honte esanse yedidi wo ho number 2 omo ete ho na gata achoke no enye kama enye fe egu ye nkase ete ho no kura ni mase to the extent obepese obeto ejana egu gatam it is not the best okay mama call line also hello me ta so me na me so mo gata yo e baby e meet baby egu ntina ama hona choki wo ampajo assembly member ben na ewo ho no assembly man no wo ho no o so ntimi nye won afa na kasra wo so nye ewo friend dey o friend papito no ye assembly man ewo ho wo okay mo abona mane pato you edo won a wo kakra bi ni won abona mane anything I want there. Okay. You better say you be nyane number, you nyane number, you be friend is see na you bisa no ho asem. Sa Canada, why? Yo, me damate. Yo, yanso ya da se papa. Anti assemblyman Papito, assembly member Papito, pesua so bebia health insurance no ewo no ehwo asem na ye ka kire wi. Se yesi gata bi wo ho gata na ebu agum enti ama ensuo no entimi mflo entimi nsen enko enti ehun behia okay thank you chief producer medase papa enti hwena yemfra papito okorie ede number na atum pepepe strength from behind. According to number na tum papa. Enti ye be frɛ Papito na ye bisa no ho asɛm. Enti Papito baby a obi asa otie a don't off your phone. We are calling you.
Yes. Me do move phone. Yeah, fro. Yeah, fro so a bo modern say obefa. Ode say ore ye postmortem kra ode excuse kakra nafa na kan bibiri kire yen. Na ye ne wo enkasa ewo Okoman radio so na yehu eniama ekoso. Nana way a service. Yeah. You are providing service to your community. Yeah, exactly. Inti don't shy away. Ema boom fu. A service. Inti be truthful to nipa na omote hono. So. Yeah. Inti yen na yen mum ni yenye. Because we are is for the good of omote hono. Yeah. Na no munyam shanso dem. Say ya rebisi hwa omote hono na ebe kan. And I can't so I want so ebe because you have fro ne ade ho ebe ayi bebre and you know I say producer na kasa wa chi na say o so ne ebe kasa ye ne ebe kasa na he should yeah because service now provided awesome Amanfo no and don't run away face the reality na kasa yes na baby a health insurance no abattoir no side yeah na because the service ma wow ho ma unuano mo mote ho we don't run away from responsibility yenye na enye kama so obi si ekro mo ba Akuapem na oba Akropong a baby aye kama yenye enye din enye obi ofi baby ba ati abusuan baby awo bia se bibi enkoyie ewo ho no mo na ade a ma yente wonka frɛ 0551667755 na yendi nkomo na yehu baby awo no ede na koso ewo ho a ehu hamo a mo pese mo ka ho asem na empani a eye responsible wo mo adwumadie ni hye wo nsa no entu ho anamo na wo motumi emehwe enka ho biribi san say yese woyafunu ya no amfe wo se a obi hu mobo woyafunu ya nso a yente presta entale so dabi o fe wo se na obi ahu se woyafunu ya na obi wakabi bi a wakabi ama na wawe ama ho atɔ enti mayente unka na yehu baby a owo don't say on person be kasa don't worry yourself right na mamento nkra enko manfin because we nya nkra me dey bay Zoom Lion papa ya ohwe ball na ewo market no okay is it bypass the other way no oka kire me say yeah wasre say bina esisi ho na kese no wasre sen ka assemblyman na nye staircase wooden staircase bi no fantare ho say na be ya obetime agina so na wahwe agum eto da bi ankola nso kra very good na waka kan hwema and me for say we nye enkoste ahibia see a carpenter pedua ma no enye dua a wokakoto o so milk dua bi a wo bia momubo mienu na momfa nkosi ho na nkrofo ba omatumi de nwura no egu container no enti one nkra minimum assemblyman was outside ho enti assemblyman awo ho no nkra yensaka enti mesrew okay yensaka assemblyman papito wo line no so ya ne ndi nkomo na ye mbisa no ha honorable mpacho mo wache yeah me mpacho me yaja yeah na umpom te dan anopai biso jinu ye pa ya do bo ade asese wa ma wa hoden me pacho babia health insurance no ewo ebru no ho kan pesu azo opposite gata no ekano okay you na me pacho wada roma wa fa onansan ye hu se ne gata na ye ho previously no ẹ̀kọ́ no nkurọ̀fọ́ tutu bọ́ọ̀là ebegum ma etwoku a wọ́n etimi yẹ bẹ́yẹ àná màmá wọn bá bẹ yí wọ́n bẹ yí mu wí a na wọ́n asan aba bẹ yẹ bẹ́tẹ̀ sí àná mọ́nà òkàtà yìí bíríjì náà bubu egum a wọ́n de wọ́n sẹ wọ́n yẹ ẹ̀yìn náà sílám náà wọ́n fẹ́ ní dẹ́ni. Uze wade iron rods na yei ayo ena ayi ebubu ena akotami nkama nsina baba stagi wachi je sana ya na je se yeyi the whole thing
ye to the whole concrete on I also and sana ye be you ma se ne timanya slope anti wodi wani ahu won me de mani ahu yo na acha kakra oh I said and chatare first no minim kakun ya be fa afia ama ebubu first ne watch that to ball and kasa no dia begum ya beyin what to bola no e gum no be after be a woman be opposite oton brother ne auto be a olukwa na o man kofu yim after be na nkata ana o yim on e wura bia na nkoto mbi so won ata careful one and wo yi ya no nga frame so na bo ya ma ne yim o ana me ti mo ti me chi o pa kwa wo de bola ne be go se da bi o ye nti bi won pa kwa o de bola ne be gum. It's a big problem, Massa. You have the chairman of Cathay, over some coa, over the concrete, at Abu and I took Gatan. Yes, I hold concrete. You know, I said a bit man approved. Mate, what are Roma? Enti Abane say I would do when you are Kako who are Jenny Ben or Wafa. Well, on new Ayagan, in Surano. Baba over 2-3 times a man at all. One another 2 and 1 hour when you see a bobo yard. One and Baba 2, once you the another owner. No question. Baba over 3 times a man tono. Senator, yes, one of the first lap. Robert Cartier and now younger you got him. Because Senator Panayan, saying to men, Catwally and Yisa a concrete in a guana. Never be a that's what I took with you. Yo na akobane say nka wako first one won san kan second one won san kan okoto abobo ya afo no won so won na na ye adwun ade na won je papa no ne number ana se mame ne number na won frɛ no na won ne book appointment nia adwuma na kasa ye ne de no ubi sana ma won fama nti onipa ba say em so ne ona no movie Kwame baby na one time na so you find only the last person am chairman no koka na ode ne number mame okay na yetimi yes I could know because it's an iso wada Roma no mo no eye ono no ni gate ano ode ye na adwuma o ye nsu ewo ho meboa but they tell the tra our small entrance view the other side and a big one, and a big entrance. And a small one, a bubu na chokino. And I will nifie gate ano anameboa. I wanted a one business center. Business center, but say insu why insu business war. Ana nipa so etonsu no de koye efia de ana se de yebribi enom ne ade wode bibia fine enti eho na yesa no na wo hwehwe na wo hu no asa honorable no wo ho kwan se wo ma ensamansamaafo etrezi no na wo mo esama no se oye nsu ewo sa ekonipa enum na wode no aduan wode ye bibia na ni gate ya no ayese na ontumi entu ho anamo na hwehwe no so na wo hu no na fe de emra enso ni mu ne all say environmental officer no mama na behwe na in fact aka bibi kakra bia adamo tumi no na wangatini asamane ni pasisia aka simabi pe isaru kudini be baso enye na metimi aka isaru no aka bibi simakitu ebi pe wo be juma because of payile na wa ba a very serious man on financial man very soon mobati yanka yo enti wada Roma sesi ade no so ewo ho eya ompesua so wansana emoa ne ade ewom hawadwene woton ade ho market kra ben abato abi kra so wa around ho enti akoba ne sa no animu yai anamo ben na honorable wone Amanfo etu afa wada Roma da se
the Aquarius I see about A, the Jerry said, I'm going back to the, you know, now, my friend is now, your options, you know, my catch is woman and all mechanical deal. So, one of my first solution, you have a sound to continue at you, and my gathering easy floor. The umbrella the good and the bad side of us. Thank you. I am going there. Medase honorable, medase papa pase wenya opepa na woni akasa asumdwemu na aye kama we womanfo ohokra nso ni beje se bibisa awo ho na wotu ho na mo mesrew wada roma anka ye hu se watu anamo a senia ye be hu se asaya ya ka ho asem ye hu se watu anamo wo ho na waye bibi wo ho so a ye be san ka ho asem wo radio yi so. But as in Batone, I'm going straight to that place. Okay. That my friend, yeah, the things I put the things into order. Okay. Yo, honorable, me pass out Jinazo. Honorable. Yes, sir. Why are there? Say na service at here. Say your mouth leadership. Say ya na say go about it. You nya catch a wa no to one among. Where say obi ani beje ho. Inti why are there? Why are there? Bo abaso. Father, Mattis. Ana attention first wa my producer and no akasa briansana oh ya be say we kasa ya da say honorable ba ko pe aya ye hia wa chiro why hello okay that is it akura that's honorable why and that's the good of radio too. Radio yeah. it gives results. Yeah. Radio get results. Yeah, any kind na afi why nti onya ni sa na obia ho ton na wo ye nsuo ho na eya ebu a choke na wo amanfo be to the business nso na wo hwe o the your business nso a wonye nso film wo be hwe na sa aka kase adi nsuo brem na ade ya na ebu ade nso kakra o de be ye na wo be ma Oma ye eho na ma ona nsu nyama atumi aflo na obibini onya da ti so hwe sa ban be ye private benefit private benefit ona onya ska film enti we enti sa otwen na obi be ka ho asem bia ansa na wa ba be tu ho ana ma sabe sa na bibia enti aban na me where is our responsibility? We need to be responsible small. How adwene yo akamriti dumienu na Intina mpacho suhum misi suhum ya mafri awre ko suhum o free how ko suhum o fa ne ka ki ape na me husa manfe yeah manfe bia no yeah mo nti be bia menim be assembly man ko ho nia Zoom lion papa no hwe ne complain no onye staircase keke wooden staircase no for metal containers no send obi ba obegina so wadi agum simple eti honorable wo ho no mo wonsu dawuro na ebo no odawuro tin konkon ye bo ama wate ase se baby Zoom lion no wo no pania market na akiri ho no container na esi ho no amanfo wo se omosrew wadawuro ma bomodia nafa dua wooden structure bi si wa yenye step ma wo mo na wo mo kotobola na gu a wo matumi agina so na wo de agu container nim anya sa obekọ no na gugu container ne chensa ankola wo we wonsu container nim to odu a hwe no wonya access a no de agu ehọ no mo a na abane sa Zoom lion papa no a oye adwuma container no ono na bre ni nyina aba besoa no we de yesro wadawroma honorable a o hwe sa mpatem ho tu ho anamo enane china yi a na yembo abaso tu ho anamo enane china yi a na yembo abaso yenim se wo ba ye nti yajiwa no ye pia the boy na but be other the boy so we carpenter so na say wutia we nso betima tu ho ache ye na fakọ wo de kwa ebebo abaso yeah oboa ama o man no akoso anti yenso yada wase anti odusumu ayecha sunfo nya yeah that boy yo nana ebeda wura asare ase em say ojuache ene na ayade ba ko one ingredient ya mix wo Ghanaian society mu emprempre yemo honorable so abaso nana
Makwaba minchia Mama Castro ene Benedicta. Jamade wache bai. David. Bache na mdebai na niye Ziggy dia. Osi ohu Ziggy ache. Nti ode akomano wa. Mda akomano wa. Nti anope die. Hobe de. Ane donzi ya nadu hoe. Oso ni donzi so muyena momra muko amunna mo ho adi. Ni mistake ba ko amu yeza muko amunna mo ho adi. So munna munnie. Gaya kwa esi yenie. Nti odo ekasa e na Madam Akos ni sister ya oton eniema yi. Na odo oton dey. Odo ton, I think odo ton say spices ne ade. Odo ton spices. Menwuram won mi gina fa akona na me hwe. Say bia menya the bird view of marketing nti mi gina fa akon. Ana koto odo kasa odo na okasa ya no. I think say odo kasa na okan ni nyina no ade akoso. Na nka oche wanso be kasa na huhum abefo beti align so no. But I think say omu nyina no omoni na age. Omoni na age madiki aka say Ghanaians are peeved. Say MPP for no ehu saa de no mo ye ne Ghana for ne pem omo a aka 5 months. Aka 5 months. I recover. Yo hono na ka ba ko betwa mu na chinye ne ba ko tim no so omo so ba be ye bi ati chinye yonti na ba apete bi yenti na many bu di na ne kro wotu mo mi se ampa Mandela Market ora Samia Uku de ne saka adwuma na ho no Mama Castro kire se odi sika kro kire mo se sika wi na me ba be adwuma no sika wi na me ba be adwuma no na odo kire mo se omo mu di anim no omo nhye da nya reshem bebre wo mu areshem no ye 40% enti onu ankasa enhwe na no nye mom na kwa mabubu anim wo nyina say ana nnua no bi ho because omba be gu concrete enti nnua bi ho ma ewu e wo se mo ye nnua no foforo om no foforo sisi anam omba be nyam no ka say cement ni bi ho na say walls ni bi ho ma ne ho so na ayemre omo yi ho no ma ho de mim say Mason for no omo ye ho no adwuma emprempren yayi omo ye ho no adwuma e wo Mandela Market ho no a obi ho bia ni age obi ho bia no pay ani age e ma me no market ni so e vibrant ijana so a e ko nanim anti kakra fi Mandela Market e ba no say abo je say omo ye ho no adwuma nyina awi aka say concrete ni betumi akoye kwese de etwam ya o efie de etwam yi na wura Samia Uku ba ho no mo je say ejana na so a edimirika eko esara se ja atokwa ye mu opebrem eko papa nti ye mu wura Samia Uku ba na Mama Anita nso yo wo fa ho 2 sticks oje 2 sticks you 2 sticks okay that's good you 2 and the point I be fa ho Minti fa David na me fa okay me be fa eti Mama Anita na no de beba na Yesu adon so go because na Akropong okay Mama Anita how dey busy area he say you are not baby adwo ho a awurade Nyankopon awurade bogas wo ho onam kwan no asa o retwam na wa kunkuro no wa obi o say na Akropong Pentecost asore na branch afa Master Bobisa as a Akropong Pentecost na ho the also show na ho a o na to na wa je ku wa je be asore kwa ye mpont what mi kwatwen ho kwa no aje o moto bi ya nye moto nkwa na ho na jai say me de me niema de bi ho ne ya yi nyina ho ne de ejuse dwo de ye abodwo na ye kaita na right as no say school for na ko ana right ahu omo dabi tama ye edu no na ya chechecheche omo okay oni achechecheche omo awie nti but when say yade esi wo SHS because nyese me ka kire boys na omutima yo but ye tama ye ko SHS na the boy no ana na ma SHS ne guy but ne ye nku to the extent say yes basis dabi pra obi ye pro bi dabi no ko aso mu pro obi mu pro obi oh yes on say o ya maduru na tabo bana Baba yes students for na ya grow ni edi nti pe omo hwe na omo ntoto nyama at least boys no so omo chi omo 1 2 3 and na officer ka bibi say
obi won man ne ba ne bibi na se ukofi na akoka obeka so ne ba ne de yes and sometimes ebu mo amdwe say police for no o ma hyeda so person mo che nkola no edukogum menya sa enti nkola no ye kwakodi agro ne ye kwakodi at least won mo no obi benya ne kanche won mo obi benya baby girl bi on ne better enti say obi won mo a onye na adwen say oba aba be yi na obi akofa bi aba be kana yi but all the same Nandra na superb na the boy is Nandra na na front my good to man hey na you done it so I'm say I'm from the one time oh yes say afso here to me talk mom na say mbo ma say age edwan and then I minta Emmanuel ayo paribia ne ba abranti o CEO and ma one of the companies are or person o kire say anka Okomanfo ne meko terms e bi anka say paint ya ne ade a ono aba paint na anka advert ma I know so anya bo card no de ma me ni ndi me be ma card no scratches or paint yeah say colors no me be ma ora Gideon na ora Gideon to so waba na ma I am panyifo no ntamra ora Gideon yes bi asabe no na dodo no a kan de na kan na net ya Gideon de oba manager say hu na che manager anankana gashi pa yo hey no because radio station from say Charlie ya monitor we good na on penkran na say men penkran yeah penkran yeah bisa say fa kan say nkran na wate na wa build no ana mbo nti me ba mbetu ha won nkran obetu ha na wa na go nti me jimi di wa ha da bo no no jimi di wa ha no mo ko vodia fom vodia nkran fom de nko ko wa obenya obi o ye don ho yeah etu baba kwa pam so me ye don yeah me do right in fear straight me ko na aburuhini fia ohunu pobe yes uni o trase ndura man fi hini fia amuno kro hini late 27 fia me fele no ono so fi we ba no ba yes how local champion yeah local champion right I so judi you so je specific amana yo right yeah say why you na the ball ko ye ya waso be se ba ba na but o house no nyama mfa enko yo nyante so mu be ko Germany Sekotoko so be kwa America ba kotoko be kwa South Africa ansa no akọ yo ko eden hoja right before God the man I feel we league no sekotoko amfa pa na ebe because you have to me oh yes you have to me pa for this first time me register kotoko na ma me census no yeah oh yeah has international oh David no enye ha no me kwasra anije fo no I said me ko pobi mai they did very well has a yard there oh yes yes has a yard there to the sense there be fun infrastructure there good but you can prayer and no ball no na pack na say born there has near okay chief producer ewa man ogore nana ogore margin yeah na ehoye bokode boko na unso yes ye hu ye ayende wo studio and pay ya no about to ayen I had boko yo nana na kwa yo Okoman Kasa menam America baby na menhu bibi kaka na me pese ye bonipa na woda no na baso Zoom lion yo ye menhu enye se menya ne se meni tuai wo cancel for filling station what side Methodist what side okay we Akropong na gates na wo ho no emu esu not ya emu ma but anope me be me unse wo esi gate ni ma wo se town no ti ni nyina wo park bibi ama nsu no etumi tine fam fefe okay fefe ntina me pese me frɛ na mo okay me prompt na mo bo abaso kakra ma na wo nkoso nye ya wo adwuma na wo ye na ebeboa nsu tuto yi de ta na ema na ebeboa yesa nsu no ta ho na ntumi nkwa epepa emboa ama yo okay na unim jumadi a eba so ewo Okoman 27 o ya we yo ade na bo ya ka fa ho yo nana me da se kakra me kan ne se ye nua pehini
a wɔfrɛ obi anim no sɛ wɔfrɛ no dipo a ɔwɔ Akropong ɔno na bɛyɛ America Kenny wahyɛ dwuma bi a no dwuma di bi ase a wɔfrɛ no all black affair a wɔyɛ a wɔde tu mɛbunfo fa nnurubɔne ho ɛne nneɛma ɛkeka ho na afei de no dwumadi baako yɛ wɔ mu a ɛyɛ fide yɛ bɛyi wɔbɛdi ɛyɛ Okoman Sanitation Day. Okay. Na ɛno no sɛ dwumadi no ɛba bɛyɛ dwumadi bi a wɔde bɛbɔ mpɔtam nyinaa wɔde bɛyɛ mpɔtam nyinaa adwuma asesa ofin aprapra gata mu adodɔ mfikyiri obroni bɛka Sanitation Day. Okay. Na ɛbɛba so Saturday sorry Friday we are bɛyɛ Friday no Okoman so hu sɛ 26 no Okoman hu no ɛne yɛn dwumadi a yɛfrɛ no Okoman Tankas no ɛkɔ nti yɛde yɛn ntama abɔ ne ntama no na yɛpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ na kurom tew ɛma dwumadi a wɔde bɛba Saturday a wɔafrɛ no all black affair no nti mpakyɛw kakra. Okay, international say all black affair no baso 27 but you be kind clean up campaign. Betumi you be kind Friday na you clean up and they are facing pattern. Senior obi obebe bia be hu say o sabe Akropong to. Okay. Anti na ndia ye ne won na be call round so no ne ade nyina. Yo ya no won na be ye ne bibia na ya ye ne fefefe. Ye be fa akwenye so na yapo bibia chew say obi amra no meboa na kro no ye nyina na tim yareba sabi enim obi a oti kro na deja no eba eka ye nyina nti obi amra kakra obi abetumi ayabu abi a wo nyina womra oreba na okita wo so Sophie dade okita waso ne ade bi na de asiesie kama na waba assembly members na mane said the bear won so betimi akan woya okay akware safori team ni kura de ho dada mi je odipa safori team ni de wakachi afre nyina boy amane se ye we akosua mu nyina ya we nyina ba na di man so na meda wase dwumadi a okodi wo Mandela market no esombo pa ko so sha ye ma me fui ya akọ ho Okoman aka ho asema ye de atompan fu anim enne there is a way poma okwan mu na sa adwumadi rekoso ya na ese ye da owu asame akuase cause enye nipa nyina na ostabe wore hwehwe bibi a wo ye bibi akore so emano so ye maame no so mo bọ Okoman radio abaso pa yo cause ya akọ ho brano nyina ya akọ ye ne won ayakọbọ ho dawuru sa nti se na bibi sa reba na eye nije sem kese mai pa medo Okoman team no so bia cause bia kan obi na sa de we aba eyi kan ho a na ma bien a yakọ no ye de rade ase se eri be mama ye di kan you crap man kwan yeah na we so nti ye bedo bibia ase ye be yan Okoman ye kan se ye ba tie betie ye be hwe ne akabi amukrap man nti so bibia wo haw bia e woni potem ma obetumi de yaba na ya be hwe na ya bo ho dawura ma wo se ne yampan fo so ya so beti no wa be boa wo nti me do bibia ase yes yada was chief executive producer operations operations me na me na be dia chiro I mean people supposed to hear argument in Usa come in programs no no akwala your operations no operations me na me deputy Okoman Kasa na deputy yeah now classmate ni o ma hene that boy yes so etinana I think say ye mo zoom lion for na ba so e ba kohwe say no Korea aka no e ba kohwe na e twa pictures e be srese senior yura miracle aka no say me share no baby kan because omo modern na
phone no say you go to your one CD kura phone me dey me pɛ ne ebu me say ne bi na ke dey ko twamfoni na yetimi dey abanti yemo ora Americans so abaso na adwuma so na obodebo Akuapem ene Ghana man wa ban mu ne ade na if yemo ora Samia okusu so abaso yate se ne work bi so e ba so yate se ne work bi I think so on the 3rd I think on the 3rd of August na no say ebe wie we na next week mu a se e ba so se megidi se eno so e ba so na eno no ebe gi aginam na yakwakoboa eye ora Samia okune ne team no na de nyina atumi akonka na yenchi amale nyina e mama Castro mama madam ba kwa me call no first sister coach sister no hairdresser no no ton ne de famo to mu ne ade no road on no ade no chem nyina ana no pay na o ma ade mama Anita so mama Anita die Anita die Okoman die nya minchi akosu ansa no ana pesi ana Abrahama ana Ofi High Street mama love right aba na a jumping shewo mu nyina na fi achibala agwate Jesus Christ and mama Fosua mama Fosua cheddar na ase no ha ntimi shewo mu nyina no pay na me ho nye nti hu mi a fans no doson no fans ne sika the fans should be converted into money afia school for so hu mi a hello na makwa as I see me de sika bi beto o kan lo 50 pesos we share me hello oka just oka anoka na lo na ma 50 na ka Okoman dia hello Okoman and there 1 Ghana 50 pesos me da say ya ba sorry so nyame ya doma o china me che koko asefo the boy Akropong-Akuapem ase se ho na mete ofa kwache uncle Eddie negative ayi mami Bobo Lampard ene ne yire ene kwame atiemo ofatiemo ana ayi omunyina moshafu nyina anapay na fimi chama yire so mama Vic kofie na se be fa mama Anita ho ya be fa ho na ai wezo woni pay ai nanake machine oditi Okoman no akoto machine wo baabi na machine odu fie no tanana macho machine sisi ya the boy that na go obi ana fie so have insurance ona ochi ana say ana fie so for no sisi ya no be yesu okonze the boy okoto machine that moment na eno ba na OJ esi o test akpa na ade ni blow ye ejumi za ade na ada wa che eno wo ma me ye o dia say eno de ne tin say unse capacitors ne transistors na ade ni si wo che na se wunyu so a ensuo beta capacitor na ni enti wo sharp power no be mu e be pai enti maka che papa no adwumaru ane se o man sika no fancy si na so be che na nam cause esi wo no ma che sa na te capacitor ne transistor capacitor mo amplify what them near there no 6 months 3 months now you show ya who you show the likelihood is there be pie 90% it you okoto no I see a power so e pen pie we say was once sama no yenya ne sa ba ye ni na wie the boy na na ke wie na ke wo this is sports no so ye na aduane ne those kind of things ye be bon de rama no ebi dodo na aba no midma foto ase wo ba o fire ono wo de ho no mo amanfo ba je say ebe ni jesam yeah okay writer me sorry na meja ho ama na me chia me abusuapan ni Kofi Apia na friends adebri mranum abusuapan na abusuapan fo me chia mo abusuapan no dai na medu amonokroma na ma Kwame Isaac Konaba me chia mo nyina na ma sorry Marcus collection papa e friend Kochito ewo ebru ono so monitor proceedings ne papa na hono mpaboa na ho enti ne se mbo akoji area Kochito ene azana Vicky Pastries so minchia no na mama cha Kochito be huma no be huma ne be kwa bonko maka kran fact Kochito ni nkomo ede papa ya brutal at sports never na Olympic games no Ghana ko bi
Okay. Hello. Eti masoro so ya MTN ukugwa hu bibia nyankopon ka ho. Na me yadom a ochena ayifo ye be hia ochena ye be discuss about tithe. Ye be discuss about tithe. Aha, nti the boy kosiesie ho be discuss about tithe. Nti ochena nanka Pentecost suffer na eba na wose bibi nti obema da budu aba be si nanan. I'm said the budu the wow also onsuro the wow also onsuro nti you be discuss tithe ochena na afi yahu tithe ni tua na ye ana senye then necessary ya the tithe no kra eye nti ochena ahaba ye da ya so nyame ya adoma ochena ye be san hia mdindi nana Odei Papabi abranti abomidin na boni ya na nyame de afi ba kon aka wo mfie ho assalamu alaikum. Fanyom tuma ana baby girl surprise Medase wow came on see herbal mixture e yedra e free of wade bobrem kwaye bretum nubna e beboa wo ama wo menstrual pains no e to atimi atwa no edro na nkasa